Some 45 minutes after 6 a.m. Ahenkan 93.3. And open to Yasaba for God Encounter. Maakye a Brenna Soye Sinkunya. A free break up himself on Panun Dubebo. A for God Encounter. Broadcasting live from our national studios here. A queer Afrakoma precisely a Wachema Boabo. I don't know where Pueman Temo we are here for then Tibia www.ahenkanfmonline.com. My tune in modern Ghana Zeno radio app, Ghana Waves app. I don't pay me Jidi wo Christo Yesu Musa Hodin or Yanso the Yankwache. Walking kind of book of Psalms 19. Or some more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them
is great reward. Psalm 19:10-11. Asemwa, the psalmist, Eddie 2 Janono. Enti we no nanya psalmist a person or regarding you say he regarded the God's word as more than valuable than gold, the most expensive substance in his daily life. He also regarded it as more pleasing and satisfying than honey, the sweetest substance. God's word is valuable. Enti anopa onyankopon asem esom ye buyi onyankopon asem na oka de to ho se ye bekoda obehwe ye nso obebo ye ho ban amade ache ampa yakoda wahwe ye nso abo ye ho ban amade ache anopa yi oda so tinkwam techemada abogye je di mu afusane a onyankopon asem a esene ewo ne nufunsuo no eno na ama ho kwan ma oda so te ase eni ti se oda so te ase a I want you to regard God's word as more valuable than gold, more expensive, and I want you to regard it to be the more pleasing and satisfying than anything and everything. Onyankopon asem enti se onyankopon aka bibi di afa wo ho a his word is valuable. Surely it will come to pass. It will take time, yet for the appointed time. 19th day of June 2023. And a Jordan. Yes, sir, but was so the Amaya was so set matching ye synchronia say ya. A semono near a coachy board bremai. Dear Hinta or Doman Command Crew, a man sabo you see mamma sem yen dada sitna. Ye dear move. I don't think say the most authoritative social, political, and current affairs talk show. Yes, synchronia Shannon song. Edi amajeso obo ba. Ofori amanfu ewie mobrese ne bisia kone de mu no wadaro mama me fanto asom fama Osemi kanche osa no pay ade se ensuo no ebe pete kakra ahomache no kra na ehya ase na eyesa na osemi kanche ose ebe koso ayesa kakra pete na adwo na awia na namu na pete na adwo na awia no namu na efri donko ho eko prem to bre ho ko donko no osemi kanche ose ade a ensuo no ewo wiem ti ewiem no be ma oti so abehwe wiem no be hu se ensuo no abo chenku a ni nyina ebe mu na ebe yesi ya kwakopim enwumre emia ya ahoduo bi no awia no ebebo na nso awia no ano be ye dindin na akotwe nsuo di aba emia ya ahoduo bi kura de nya de awia no ebebo eya na wahye ne nso e de ama me bo ne tofa de ama we ne no ensuo ene awia ewo wiem na ensuo na hoodin wo esoro chen awia no ene nti ya na wahye ne nso e de ama me Mejidi sa weekend no bibia ko yie nyame asem a waka fa wo ho no ebebe mu ara wodie nyama mu a ni wanya botre wo hu se obi dia bam na oginani a na wa join no na mu nyina ma gimani abom se ne be ya won so de ne so a ye nyina betumi aka bom ne age ye ne abom so ate ase ye sa ne nyankopon hye no etie anopa isane de bia ye no no sa wo fidie ne da ha no mo a onimu dada as usual ye beda ye nyankopon na se ne asan ka obiom say you have become part of the covenant. You have become what? Part of the covenant by virtue of tuning in to Ahenkan just to listen to Maakye. You have become part of the covenant. It will never be the case that you will be involved in an accident. Never.
debut. It will never be the case, and it will never be your story. Say okotena ka mu ka ne de na kwhwe ase ye no ne ye de ade. The covenant we have with God, can't kire wo ni me say that particular thing, you know, out of bounds. I'm just reminding you of the covenant that we have with our God. Says tune in now you have become part of that covenant. Inti anopebia ye new listeners na ye nya wo mo no ye kai wo mo emfaso a ewo ho se wo du fidie no ebeto ahenkan we tie maache anopebia fiti edwoda ekopim ifiada wabra no nsia bo apam kopim nondu no apamo a sa dwumadie yi ene awurade wo no obi a o tune in no ode to ha no me kai no Maakye also, I do not need your consent, your approval. So I don't need it. But I just have to remind you of the covenant. And I'll pay when you move what it. And I'll pay one snacker woman in Faun Koshiasi. And I'll pay Yadibi Mubu for Ungu Fem. And I'll pay me say eka. And ya dear cat. Ever your portion. I'm just reminding you of the covenant we have with our God. Na fe yantin sim yedi onyankopon asem no so de nam yebepa ho ntoma na wotwe we nyina yebedi mu nkomo eya na wa hye so de amame. But before I do that, mame mo akwanya no na woni onyankopon kasa se wunyanka bibi nkyere no a ahobrasie mu ara me mo akwanya no ka bibi fa kyere otiasefo onyankopon no nye wahwe wo so abo ho ban no ama ade ache wo tekyere madabodwe moje di mu afurusane anopai na wa ma obonefo ni nsusuye ni nagina tuo nyina to nsuom na oguso ehye ne ho anuonyam ya brabo mu na wahye ye mbo se eyire so kyere so se dan ara onwu ye animu ase no sa otiasefo onyankopon no oda so tiase ehuna bobrim nyankopon onyankopon a wono na osum fidie puase yi asoro ne akyereben apremre ene asebo no wono na no pa bi pese obi wono na ka bibi de kyere no sanse wa hwe so wa kra woni nsayam bebre no bonifo ni susuye na domado so ama woni me anopa yi fase dama ne din kronkron no wate onyankopon ne abankese wo ma ahobra sem ne esan abo wani mo ya asem dada no a ye koso ade aseda na ye di ama udin kronkron no sanse ye wawurade ena wahwe ye nso abo ye hoban ye da so tiasie ye wadom a ye da so tiasie ye wawurade utumi a eni nti ye de so aseda de ma o ye dase amu ye dase anyado ye dase akoronto owura ya dase awie ni ese gya ye kra ye nipadua kro no asan de hye wonsa se ne wadi kan ya ye de so aseda de ma wo no ejuo da yi nso awurade hye ho anuonyam na watwe fufuru ya ode awura mu yi so hye ho anuonyam efama wo ma ye koto ama ye nto ye kwa akoton ama ye nto ye koto abanso am ye nyamfaso ejuma bia wo ma bi ye bibi bia obi a eye ye jai de hye awurade nsa se ma wadom na osoma won ma utumi nya kese ma won ma won senkyere ne enedi ne ma dansedi mu somfa ma won ma afa ye de nipadua ye de nu moja animu ye se boyen ho ban na wotwe de be ye musu esan amane emi hu yanka aban amane akwanhia yare na ho eka awurade ye firi ni nyina mu na fe show ho anuonyam ya brabo mu ewe Yesu dine mo awurade na wotwe ye de obi biara asem to no ato ye hye wonsa yempa boni adesra ne se koso abo nyina ho ban dombo a wo mo efiri mpanimfo so kosi nkwada so obi bia asem to no ye nya amane yewo akwala bi wo no ebia na nya pani se bia pani bi odidi ma obidie nanso yewo akwala bi wo no opura wo ye den wa na obi yubotom sika de ahwe no tie jawo mu nyina de ahye awurade nsa so omo ye nyina ho ban onhwe ye nso a ye ho ma asem na se na wotwe ni kwawie ya kwasiada ye nyina be ko wura son fie efiada ye nyina ye be ko mosque nemene da ye nyina ye be ko ehyiada anim na ye de aseda de akoma ne din kronkron no awurade bo wo ma ho ban domobo aye na hwe ye nso na wotwe ewe Yesu din mo amen.
afei na watwe we asɛm a ye ba bedi mu enkomo. They say God is indeed good. God is indeed good. Eye no kwasem se Onyankopɔn wo ye na nadoye wo hoda. Baby a wo bia no agye me so amen. Me say eye no kwaresem o se Onyankopɔn oye na nadoye wo hoda. Amen. Hwe se ye kan sei na enso so a. Wo be feel senkrofio mo pekasa pa o. Ena de bia nyame ye. Eye no kre enema Nyankopɔn ye wo nipa bra bom ni si ye bie wani am wahunu a anka no pa bia wote se ye kase nyame ya anka you be the first person a wo be so asem ni mu na waka ni ye eni ntimi se ka kira wo se na wotwi nia ye bedi ho nkomo eni se eyampa eye no kware se onyame ye na nadoye wo hoda me kira odie nti Onyankopɔn ye efiri afi mfiti ase bepem sa abre me se me kire odie ntia me se Onyankopɔn ye na nadoye wo hoda ebia nanka wo hwe animu senko obeye bibi a kine su bi huhuhu bi dia ma o ansa na ye kase Onyame ye na nadoye wo hoda waje atom hwe ye sha afi ase ye twa enna no 365 enne ene da etoso 196 aka 196 ne de afe no akwa awieye sa 196 ya ansa na afi be kwa awieye no me kira wo niema a ebetimi asi me kira wo awere ho sam ebetimi asi me kira wo anije sam ewo mu a ye kan nyina bom na afe ne kwa awieye ye kan nyina bom na oda so tiase na ahoden wo ho efi afe ne mfitiase eniema asisi ebepem sabre na me ka kira wo se Onyankopɔn so na me ka kira wo se Onyankopɔn ye na nadoye wo hoda obetimase 196 days ene yetwa enya nsem ketwa in this what is 196 no and free 365 days ni mu na oda so tia se abre hwe light bill a watua water bill a watua hwe na no kra ho dodo wa okwa yare sabia hwe sika a wokotua ye na what na ase ahome to 196 Nyankopɔn kan kiro se fa bibia bre no because wahwe wo so ama enna no oha ne aduakunu nsia ato e wa afi mu aka enna no oha ne aduesia enkron na ye de afi akwa awieye Nyankopɔn anye wo hwe woda so tiase a you see indeed God is good. God indeed is good all the time, and all the time God is good. Erade oye na nadoye wo hoda se urade ye na nadoye wo hoda dia ene na wo se ema nipa nyina hunu suma wo sombo ye de so asedade ma no na wotwi ye be ma nipa hunu wate we will lift the banner of Christ to the whole world. No ma hunu say indeed God is good na uni odwane kotoa no o hye na nimonyam Kristo asomdwe be ye kese de amaye na wotwi ne ye de ensa be ka be ye nhira obi nsisi ye na wotwi obi enteki advantage of us na wotwi na erade na dombe doso e de amaye e ba to ye so so ne the sports atoa so edi amage so obo ba ofori amanfo uhia me nha ho modin bebrebe no frame obi na menye wo so me pa cho ma yen sorry so na sports metwa so mu wi a ye besan ba ene ye joda good morning Ghana IDCA Promotional Purposes and connect the 3.3 FM.
abusia yenko na yemfa agudie mu nsem anope yensa ka no yemfremra enuanu mienu ya transe the tactical Kofi Agiri wa transe afi obrimpon opokuare mesoma transe Joshua Kwabreje nim head of sports nyame adom awia Kwabrabaji na adwa na fe nsem a asisi no yadwudwam ade ama Ray na Mauli enso eke ye ho na no pay ye de Phyllis ni latest ni ya no ye de ba yaw upon Express Ventures omasuasin anopay yaw upon se brai o ka na asay no openia ma papa oto na de boka no ho a ma problem bia eno ane yaw upon Express Ventures sesi ande we nso ni tuto no unse yakwan na e wokurum anenye enti woniama no ese wutoni ni ano e wo yaw upon Express Ventures se wo pe battery se wo bia ope car access se bia ye front access e bia back access e bia ope alternator ope car boot ka hunyema ni ano fakodan yaw upon Express Ventures oye good papa ne nyama ne de papa o sheda krafi amonone e no de abenti watete bo no so a wo se chese taxi drivers any trotro drivers no ka bia no betimi akwakoto ka hunyema no e wa yaw upon Express Ventures ye branches no emie no ba ko achimso do kwa no so a coupon ye ni coupon no na chese e opposite ba ko so akem aboabo o de call Jubilee Hospital akakra no adu bridge no so no ubon se abrosa fefefe bi woni nchen a eho e na behu yaw upon Express Ventures o yira kwan a enie 0243 76 2324 0243 76 2324 0246 15 7706 yaw upon Express Ventures wo so aso ya sen ya fast da no ma Jubilee Hospital de bia me ka se Jubilee de omo number 1 Jubilee de omo ya de papa e ba na pomudin sem pa se yen hwe onipadua no na ho so entimi towa enu ani Jubilee Hospital ena no pay me kan for the amount ne ho no oba ya chichem ye oba bia mada ye oba bia pemfo da bia nkwalada bia be ko bia so private word shem oba na ntimi nipa dodo nda ye be ma onko a wode na so atimi ada na doctor fo ne nurse fo no atimi agira so ahwe yi afi oba bia trust kan ho se bia ya lebi tete e bia wo yo pemfo na nyama fa ko da Jubilee Hospital ye oba bia ye operation e bia o bia ya lebi tete o person ko surgery na ye timi yi ya le ni di fu mojema o be ko betima ya ma doctor fo ne nurse fo me expert eno mo ho e ho so 24/7 light no entinko ye o pharmacy ho edro bia ya twere ma bia no fa ko da Jubilee pharmacy wo obenya bia to kanti wo ho aduane bia upedi bia no ubenya bia di afia da bia muntie na je se fia da bia no diabetes for ne hypertension for no momlai mo doctors yo mo ye expert beba abekire mo aduane adini aduane amendi eno so e ho afia o counseling ni to ho fanse bia wo fie ya lebi tete onti ase a o de koda Jubilee na se counseling ni tina ye beto ye bo ase a kire kwan ya le no fa so e baye ye wo eye clinic ho fanse bia wo fie ope wani no e hawo ope spectacle e bia wani no ope SN HS surgery e de ma dia fa koda Jubilee na se eye clinic no ye beto ye bo ase ayama ho no insurance e adwuma enti wo fie fashion team se Jubilee de ye insurance e adwuma oni sika kura kwa Jubilee fo betimi ahwew en so high sense Jubilee de yakopon e kom ho akemodan ye wa mantra unya do mantra na yira kwan na no free number we 0244 575799 0244 575799 yes 7 send down pay information say free MTN Africa pendra and Saturday no na finals ni na enso todwa e wo ma no na mema ni na enso afam na ma no de ene sha say e wo ayememenda no ene senyakopo bi kwan e de to no kopimu e wo Dr. Kwame Chief Sports Complex Kumasi a na se dwuma de kase no enso eto fam ne no ekwa wie ne sei ena esi ekoye ewo emana fam police ladies edin kan eto atena ena fei omotena ho ayen hwahan ema ampem da kwanfo ebete ye in extra time ena from the ekanabako enso de peso a ampem da kwan asa jinbiem e de si eyomna so afiwe amanya double ajelegi no asa MTN FA Cup no enso de si omna so na kwambe mana fam sei ena esi ekoye eye endra ena se game no enso esanso todwa ewo Dr. Kwame Chief Sports Complex wa Dreams FC e chicken fighter for bon economy no amantumi antinti afiwe no kopia se Dreams FC4 ena MTN FA Cup no e de si omna so afi yanko ne yanko national under 23 the Black Meteors of Ghana unu se nyame aduma June 24th e baso e wo Morocco abonte so Africa under 23 Cup of Nation the Black Meteors of Ghana me no ka say coach Ibrahim Tanku woni Michael say ene anya senkito wo Egypt abonte so efiada no ye ton say the Egypt under 23 game no e ye 1-1 nyame aduma ochina ye ton say the first Zamalek na fe
coach Ibrahim Tanko ne nkwala na san so ma ho ode ahwe se no mani Zamalek no team no enso ebetimi aye prepared se ne ewuram ewo Morocco abonte so anima ebetimi akoye ede ama Ghana ye group no ye ni Morocco na fe uwuram na se ye ni the Congo and the group ma 25th June Ghana ye boy first game ye ni team ye fe no Congo and the boy first game na wonu se mnate me sa kopie mo the Blasters of Ghana camp nyame adom ne mnate no A2 from Madagascar na fe oma be pie mo Egypt na oma be kan na ye se Black Meteors ho abnate fe no Rashford ye boa wokoye Kamaldeen Sulemana ekopie mu ewo ho na fe abnate a ye fe no Enes Nyama wono so ekwo nchene sa 3+ wenia ebe join coach Ibrahim Tanko ene ne nkwala no enso ewo ho na de metete ase Ghana ye bo Zamalek wie pe nyame adom chape team no bebu na ketem e de fi Egypt na fi ewuram ewo Morocco ni akoyese nyama betima akoye e de ama Ghana unu se Ghana ye timi qualify pe bewuram enso ewo 2024 Olympic Games e betodwa ewo France abonten so ye na ni remu Kemfaisa ni komo enfama na end after the game no ekwawie no coach Feno aye Gordon Abrode eren sam kaka ede tudwa wasi game ni de na ano odin de mom yipa na mom ede ma shadan koyi enso amfa mom na fe dream 74 atwi ede fam so yente ensama coach ye Feno Gordon Abrode ede ejai played our heart out and Dreams FC were the better side today. They won. Let me congratulate this opportunity to congratulate my senior legend coach Zito for winning today's FA Cup. Congratulate him for this win. He took the match very seriously, but unfortunately for us, at the end of 90 minutes, we lost by 2 goals in the shoot. We need to set our defeat and move on. The FA Cup finals, we lost the FA Cup on Tuesday, but we are hoping that we get our maximum point from the protest so that we stay in the Premier League. This is what we are waiting for now. We ayan sama se head coach Edema Kemfasa Bokuno Papa Gordon Abrode ere jana na nusi yepe ena coach Edema Dreams FC Bokuno Papa Fana Karim Zito enso de kakra edi jaye osi game no koni na se mentality ni bibia e kire se oni players ne de omoko akwa kodi nkunim yente ensam kakra head coach Edema Dreams FC Bokuno Karim Zito edi ejaye. I'm the first coach to win this cup twice with Asante Kotoko as a player, and today I've won the cup as a coach. So I'm very, very happy. Well, there's no achievement without a hard work. It was so difficult, but we're focused, especially when we found ourselves at the bottom of the league. So it made the work so tedious for me. But I tried to separate. I tried to concentrate on the league. After placing 6, which was a record for the club, we now come back to focus on the champion. And today I thank God that we've been able to win. I've played the African Cup before. And now as a coach, I know what it takes to build a club into that tournament. We enso sama head coach Edema Dreams FC Bokuno Karim Zito edi ejaye. Afeyen remo the Blasters of Ghana AFCON qualifiers. Unu se nyame adom 2024 na is tournament no eba so wala Cote d'Ivoire. Ya amosi krom Ivory Coast abonte so enya semketo Ghana. Ye kwa koyese the year 1982 a ejibi no. Afie wo de nyama betimi akoyi a emfema yen. Me no ka se the papa fa no Christopher na je se Chris Wuti no ene be so adwuma no ma obo adwuma edi aman. Na ahwe Ghana ye wo group E. Na no a game no eba wie no obi anfa ball Antwerpen na no ahwe papa ye fa no Chris Wuti line up odiko game na enie Royce Atizigi na da pomo afe Dennis Odoy ebobi Patrick Pozo eboy Daniel Amate onu Joseph Edu and starty edema the Blasters of Ghana Thomas Tepate and afe Abdul Samed eboy Jordan Ayu Deda Ayu Kamaldeen Sulemana and afe Joseph Painter we any mlanche dubakwa no a starty game no edema the Blasters of Ghana game ni bewe no obi anfa ball Antwerpen se se hwe Ghana group na ye group E table no enie Ghana ye 9 points Angola ewo 8 afe Central African Republic ewo 7 and afe Madagascar enso ewo 2 points nyame adoma next game a Ghana bebo no Ghana ye betre Kumasi Babayala Sports Stadium ni atonsa de frɛ Central African Republic no mo de ayantam so na afe Angola so atonsa and afe Madagascar me no say Ghana ya bo 5 games ya win 2 abo draw 3 na say Ghana kamia say ye bo home dia ye timi win na mum ye kwa away dia ye bo draw Ghana ya share 6 goals a concede 2 goals etimi no ka say the Ghana your plus 4 goals and also ewo ha enye asem ketwa na no na after the game ye tweben papa for Chris Wuti and ye say Chris say what's ngura mu Madagascar game no ay 0-0 so obrempon game no na difficult papa na say nkrofo ne from Madagascar game no no mo no masa na nkofo no omho dinye pa eno ka ho among the Blasters of Ghana nkunumdie no entimi ama ye tie sema Chris Wuti edi tudwa after the game. The game is as always in every game there are no easy games. None. We had a lot of possession of the ball, even in the first half, and to change the momentum of the game, we needed to score because the longer the game goes, when you don't score, you give Madagascar encouragement. They are playing in front of their opponents.
cheering them on, and they got confidence. So we needed at any stage of the game, we needed to score to change the feeling of the game. We had a lot of possession. Eti Chris Wuti was in a coffee game no difficult papa at the Blasters of Ghana. Ne say busan say eti results nearby no wani je ho and I say ebia masa we disappointed no so. Na say the Blasters of Ghana omuko game no na omu di win na e konti we disappointed pa. Osan to aso edika say pitch no na pitch no nya na pitch no so ka ho ama the Blasters of Ghana entimi any konim. Yenti say my coach Chris Wuti esani tuja. Yes, we're very disappointed. We came here with an attitude and a mindset to win. But, to win or match, any football match, you need to score goals. We found it difficult today. The pitch is difficult. It's a very uneven pitch, but it's the same for both teams. And we needed to be more forceful in areas to create more opportunities to score. So the fact that we didn't score is the most disappointing. Eti papa friend Chris Wuti kofu say na just omo ye disappointed pa na pitch no so nye eno ka ho ena ma the Blasters of Ghana enti ani nkonim ye nwura mu na fe nkodi nkomo enfama mfim papa ya fene ket okrekuo no ena ye GF president enso ndra okokopie mu ekobona ni akoma ewo game to Jack in Faisal na fe Dreams FC game no ebona ni akoma ne mani na ekoye di mano na after the game odin sam kaka de tuja wo say o hwe tournament ne dia MTN FA Cup no IFA papa na fe o hwe Dreams FC ene Kimfasa for so born on born and rana na say FA yepa no the ogidie mapa say Dreams FC qualify no o makopie mu Africa na wakojina Ghana enina anemu. Well, I think that I'm a very happy man because it's been a very good season. We had an amazing climax to the Premier League, and today we've seen good football from two teams, and eventually Dreams has been crowned the champion. It's been an amazing day. I think that they've done a yeoman's job from the chairman, Honorable Wilson Atta, and the rest of the team. It's been pure sacrifice, pure dedication, and pure passion. And I think that they've done a good job to the brand, they've done a good job to the product, and I'm a very, very proud man. Well, I think that it's early days yet. They have to celebrate the day, and then obviously I'm sure that the management of the team would meet and discuss life after today. We some market edija na wie no era papa no chairman da MTN FA Cup committee na no papa fa was senata enso edikakra editachiri. I'm fulfilled. Usually it should be easy, but given the fact that today was Father's Day and the national team was playing, so people will stay at home and watch. So bringing them here has been tough, but I think the live viewing here made sense, and then we created a lot of environment, entertainment for fathers to be here. We provided re-entry for women and children, so the fathers paid, and it's paid off. Yes, they have some work to do. In terms of quality of play and the depth of their squad, they are not bad. Maybe 2-3 inclusions, they should be ready for Africa. We so and someone said chairman at the MTN FA Cup committee and Opefan Honorable was an atta and so did I. They said the BBA team I set Ghana rep is Africa no. They said them no cause the Mediama Sporting Club and Akojina Ghana name our CAF Champions League na for Dreams FC Akojina Ghana name our CAF Confederations Cup. Na me no cause CAF actual at the bread GF say can Mediama any team from Dreams FC say my dance on moment to 30th June. So on form stadium baby on be see kan our CAF na ama fama dia masa ombe yoma free tournament nim etino ka said na meeting bekoso Moses Amapaka ani ni team Mediama and ombe meeting na fe Dreams FC so etima ye meeting na fe baby ombe si omakan no omde akoma CAF na fe bibia so etima ye kama na no wura mu abrankesia Dr. Kwame Chase Sports Complex wa o mi say Dreams FC ag MTN FA Cup no no ka say enkaniska no na say 800 million and Ghana sky 80,000 Ghana cedis wom de mom so monye anoma so mom na say 100,000 Ghana cedis enkaniska no 1 billion. So Omoko Africa na no mo dey preparation etunu ka say the Dreams FC wo nkoma dey 1.8 billion and nkrofo no etimi agegu moto amino ka say woni kwa preparation akopie mu awo Africa no ma kwa say CAF Confederations Cup no eniema betima koye e dey ma Dreams FC ye na ni na fe yempie mu awo Eastern Region Division 2 Medal League no ene sujuma de kasia no to dwana match day 3 say ena result no ekoko wie Super FC e she kan miensa ama victory enso e she kan miensa kopie mu
Blue Sky for Etanafie Eshemienu Emma Right to Dream Etekanu Bako Kwab United Eshekanu Emma Kwabibrim and so Etekanu Bako anything Yankopon Ayadoma Ukwada Games no Etwaso Victory Etanafie and a Right to Dream Abani Oko United so Etanafie and Ebobokwa Yefene BSC Police for and so Abo Ani Enafe Kwabibrim Etanafie and Super FC and the Abani Asat now table no say NCT Okodi Kan Ekuta 9 points Victory Etosumino Ekuta 7 points and a Pelicans for Etosumiensa Ekuta 6 Kwabibrim Etosu and 9 Ekuta 1 point Super FC Etosu Enum Ekuta 1 NFA a Right to Dream and Su Etwa 1 Ekuta 1 point Afe yen free Ghana yen remo Africa na afe yen kwenye semono ewa monone Africa Cup of Nations na midi kankan no Ivory Coast for energy dwumadie no esi o mabetu so 2024 na sa tournament no eba so na qualified games no say ene ko ye Gabon 14 fie ema dia Congo ko bone kan mienu a Gabon intimate Sierra Leone eton sa de fe Nigeria rem kwachi Sierra Leone e bone kan miensa Sierra Leone eti kan mienu afe Congo 14 fie Mali ko bone kan mienu Congo intimi ante Kevet etimi chi Burkina Faso e bone kan miensa Burkina eti kanu bako Uganda boboko ni tra ho Algeria ko bone kan mienu Uganda eti kanu bako saso na Eswatini etene fie Togo e ko bone kan mienu Eswatini etimi afa ball anto etrem Tanzania etimi chi Niger e bone kan bako a Niger etimi ante Madagascar etene fie eton sa the Black Stars of Ghana game no eye 0-0 ansana urema Rwanda enso etene fie ema Mozambique e ko bone kan mienu a Rwanda etimi afa ball anto etrem Yankopon adoma de tena yeto so okopia Burundi betena fie ene eye Namibia enso abone de tena 1 pm game no ebeto from NF Ethiopia betena fie ene Malawi abone Sudan enso ebetena fie ene Mauritania enso abone de tena ya fe yenwura mu Nations League no endra ene di dwumadie no bibia eba na wieye na 3rd and 4th no timi ko so Netherlands eton sa de fe Azuris of Italy game ni bewie no na Italy etimi ache Netherlands abone kan miensa Netherlands eti kan mienu me no ka se de UEFA Nations League no Netherlands ene toso 9 Italy ene toso miensa afa final game ni timi toja Almighty Croatia eton sa edi first Spain emo di game no ehye so na game no bewie no na 0-0 ye call extra time obi afa ball anto atem na mom ye call penalties no ena Spain for catch the Croatia for se ma se ni no penalties ni ball Spain for ehye num ema Croatia for ehye 9 etunu kasa die UEFA Nations League no me no kasa Spain ena etimaje tournament no e de esi won babeti so Euro 2024 qualifiers and so toja Iceland etena fie shabako ema Slovakia ekochema bono kanimi no Portugal etena fie amo shemiensa ema Borussia and Herzegovina enso entumi ante Belgium shabako Austria enso shabako for Iceland etena fie ema Czech Republic for ekochema bono kanimi ensa ama entumi ante Azerbaijan etena fie shabako Eswatini enso Estonia shabako ana fie Albania kanimi no ema Moldova entumi ante Cyprus etena fie ema Georgia ekochema bono kanimi no amotimi bako Norway etena fie ema Scotland ebo kanimi no ema amotimi bako afa ene games no say ene beko Armenia betonsa eda fe Latvia no de antan so Finland etonsa eda fe San Marino afa Ukraine etonsa eda fe Malta afa Belarus etonsa eda fe Kosovo England etonsa eda fe North Macedonia no de antan so France etonsa eda fe Greece afa urama Israel etonsa eda fe Andorra na fe Slovakia anase Slovenia etonsa eda fe Almighty Denmark Switzerland etonsa eda fe Romania na fe Turkey atonsa eda fe Wales Chelsea aso ya reported for no urban say Christian Pulisic abrantia no ombese motono na so team sa na ban ntan na so masan so ekomachi na sa abrantia week bia oji £200,000 a week egunu botom and team sa no amoba na say edid mom ye pound so ante e kan so oteso dia and your oma fana kosi akan e dia mom afa mi no ka say the Saudi Arabia kofia why there na weekend we Chelsea aso eye business papa na say Chelsea 5 players kofi nyame adoma wan hwa next season ye huom enso ewo EPL no biom na mom e ba ko huom wo Saudi Arabia abrantia mi no ka say the friend Hakim Ziyech kofi abrantia no confirm obewuram awo Saudi Arabia afa Kalidou Koulibaly wono so eko ahila na esafie bia no obeji 30 million
sɛ Euros ɛno nso ɛwɔ hɔ afei ukɔ abrante a yɛfɛ no Edward Mendy Kofi abrante no nso ɛkɔ Saudi Arabia wɔno nso nam kwan so a wɔkɔ Pierre-Emerick Aubameyang Kofi Mino kase de Saudi Arabia aba beto nanim wɔno nso ɛkɔ afei wura mu Leicester City amu abrante bi wonfa Ndidi Kofi ɔno nso ɛkɔ Saudi Arabia ɔkɔ Saudi dia na sɛ Bayern so so ɛka wɔ kase na ka ma Manchester City bobuko no report aban so no adi nkɔmɔ sia de abrante na gya tum sɛ kiane sɛ ɛkwan ne bie de ɔbakosi akan ɛnma Bayern Munich bobuko na sɛ ɔmo no egusu edi nkɔmɔ likely sɛ abrante ɛfa no ka wɔka ɛbakopie mu ɛwɔ Bayern ɛnra meeting kɔ so papa fan Stan Kroenke wɔne Mika Teta ne nia no fa abrante fan Hakim Ziyech nene Arsenal at the bid ɛkɔ Chelsea ne nia no ɛyɛ 68 million pounds for abrante fan Hakim na yɛ abrante fan Kai Havertz na me no kase na watwi bia no Arsenal for so mema team ayɛfa no na yɛ Hakim ay abrante fan Hakim Ziyech no anaso mema no 200,000 pounds a week ɛna ɔmo de mema abrante fan Kai Havertz enti abrante no wɔkɔ akɔgi sika woni botom pa na adie na yɛ ɔma yɛ bi enti me no kase abrante fan no Kai Havertz wa Arsenal for ne the personal terms bi awie ɛna na Arsenal di 68 million pounds ebewura mo Chelsea sa abrante no Chelsea for beje so monye no Brennan Krabia ene beche Kofi Ngolo Kante no mbe ovele no enso ewo team aye friend Etihad inti abrante no so wo free Chelsea Ngolo Kante so ewura mo Saudi Arabia yanko ya ba na abusia ye di si na fe the chairman general incoming assemblyman Achema Boabo aba betenase na fe command ya kusita manondu bebo awia nyame adema Joshua Kwabeje no head of sports akra beji nedwa na fe nsem bia hinta bia yadwudwam na ye the tactical Kofi Ajiro Brimpo Pokwa Ray and a Mauli enso bebo e chidom na fe bibia ba sabla dia ye gina ha na fe the chairman general obobo fula manfo ato aso yinhia bye bye Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Anybody sini enahi ena obedi wa success I want to know Some football Metia si uri minka Mibe wama wabesumiana
Watimi wakami bebrebe Umayenya na yemfa odontina wati Unia na yesie no Chami ade potia ode koye Onipa mama umusu kuntai ya Yenya nchirewo Na yenya kesisemu Nada samaye kwa bidaya ni mo Nipa Yekre muko Sikaya Yekre muko Namunya diya Yekre muko Nasuye mfankoshi Ajabade jina Yekre muko Yekre muko Upedani yejo Yekre muko Nasuye mfankoshi Adana swan Edweni audi yepe ena odeko Ankaji Intimi fanko Tuwo Lewi ase Ayobi dia wai Oni baby adin nise Nisika wanyantino Anase na unya dia wanyanti Omfani panye shwa sasiso Kansu mima wati asiase Ahunya dia mubo na utemia kewo Nanyansa mansie Dano suwa na monsi Hada wama yenina Oda sanibia ni asasiswa Otumedi ya hudi ya koti Saman kwa ita Sikapeni eni brei Enya dana ya badani eja Dentino muma yano dawe wo Nenya kesi sembi Noni pange di trebi Batoda utu weni ente Meni mubi mo Nipa yekre muko Sikaya Yekre muko Ahunya ni enyina Yekre muko Nansu yemfa mkofi Ajabali ebebe Yekre muko Wako mkakwa Yekre muko 93.3 FM. Nipa da sene Enahi Ena ubedi wa saksiso Awunti mulu 28 minutes after 7. Nipa ti se mfutu mfano Endra ena enyum we me nsaka ye. Metiasi Tie enyum no me reho ye pa. No wa besumi ana Tie ne be se 10 times. Bebrebe Na utie ensem no abra ne ka no a. Ni ana yesie no no Chami Also ye hwan wo beboto. mama omuso O ka sem de a kire utie enyum no a utimi se one wo kasa direct. Anjirewo Odi tie enyum no. Tie nsem no o ka. Ayi hyase foforo na omunsan enti enyum no animu nsem. Se wa mre wo ho ase a na wo hu akwaboa no no. Oh, Nipa da sene Enahi Ena ubedi wa saksiso oh, Awunti mulu tio. Nipa ti se mfutu mfano Yekura mukwa. Tie ha no. Si uri minka Ibe wama wabesumi ana Obo ba sem o kana no pa no. Wakami bebrebe Muma yenya na yemfa odontina wati Unia na yesie no no Chami ade potia ode koye E na no me ni da yo. Onipa mama umusu kuntai Yenya nchirewo Nchira ho Na yenya kesisem akesesam. Nada samaye kwa bidaya ni mo Au. Nipa Yekre muko. Yekre muko. Namunya diya Yekre muko. Nanso yemfa nkoshi. Ajabade jina Yekre muko Yekre muko. Yekre muko. Nanso yemfa nkoshi. Adana swan Akwaboa. Na mi shira o. Edweni audi yepe ena odeko Ankaji Intimi fanko Tuwo Lewi ase Ayobi dia wai Oni baby adin nise Nisika wanyantino
Anasana unya dia wenyenti. Omfani panye shi wasasiso. Position ya ukura. Mema wati asiase. Au. Ahunya dia mumpo na uchemi ya kewo. Onchemi wasamadu. Debi. So na monsi ada o mayenya. Yenyina. Odasani bia ni asasiswa. Otumedi yahudi ekwati samankwenda. Sikapeni eni brei. Ayedana ya badani eja. Entino mama yano doye wo. Enya kasi sembi. No ni pambe di trebi. Bato da utu weni ente meni mubi mo. Ni pa Yekre muko. Sikaya. Yekre muko. Ahunya ni enyina. Yekre muko. Nanso yamfankoshi. Ajabadi ebebre yekre muko. Ako mtokwa yekre muko. Yekre muko. A very good morning going out to you. Afro Asari George Yao Simpe. Also enjoy show near that Sibibre. I feel Busiafo amo ewo takwa achempem. Anope ye chechi ya munyina. Tomso. Bongre krum. Ene nempote mo honyina wasa simpa. Anope ye chechi ya mo. Odo Ghana for Abu mai Madam Fia or Pamon Pabwa we yenimu hei Yankopon ya adoma ifiada ena ebusiani yino Asa gro who are the boss oko na utie reporter ade ebe chiama na firimu oshi abinum anu wo ka kire wo mo utimi se ohu se ne braso abusia ikokura mu ko o branso ya wo so ho oden me bo nka ya no pai se ye wa kwantu obi tu ani nti ototo nioma no atoto ni yie anopai oso no obi beto antokwa no enra mo hya ase no eso awurade fa me so aka asem a kire wo bre wo ho ase ni tie Honorable Nyabotreu Honorable Nyabotre na oyonko ne na no ye call ne by election no bowen Anyansa mansie dano so ana monsi ada wo mayenyina odasani bia ni asasiswa otumedi yahudi ekwati samankwenda sikapeni eni o mayene kwamna santi say good morning boss here that say entino mama yano daye wo enya akasesemi no ni pambe di trebi batoda utu weni me wura hu angaza yekre na wo hwe mrantie ne mabawa ahofefo ababawa kama na yesie no emrantie memu wawo 21 22 na yesie wo mo a abusia yekre mu kwa yenya akesesem no na wobedi wasase mene ne betwe amanate yekre mu kwa wate me fantu ye nhofo repacha o hye nso maache eno ni jumedi agusu awutie your most authoritative social political and current affairs talk show Breno no yet was so afa na adu free na to anu hye nso ye going to the world of sports Kufi Ejiri oni obrempon opoku ware omo de brel omo wie ye to aso edin ameje so obo ba ofori amanfo simano abiasa enum ena abo apa no pa nonson eho nada samaya kwa bidaya ni mo mache eno ni jumedi ni din station nso din e da so ni Ahenkan 93.3 megahertz. A glorious happy birthday going out to you, Nana Apia Prince. Nana Apia Prince, CEO of JMA Events and Planning. Charlie, you're too much. It's your birthday today. So a glorious happy birthday going out to you, Nana Apia Prince.
Enkasa no pay. I will always say, okay. Once again, a glorious happy birthday going out to you, Nana Apia Prince, CEO, JMA Events. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course, live to be 93.3 and beyond. Nana Apia Praise of JMA Events. I don't pray any more. Me what the ma no. So young fan coffee. Na 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 na. So young fan coffee. You bet you be muara. You bet you be and sana ya de. What that chintia to us? We see a friend of Daniel Coleman. I say watching you live from Ahafo Kenya, number 2 Jericho. Daniel Coleman, thanks so much for joining us. Yeah, that's it. Bimini day you best see you be no. O de ane say eduru ha no afa yi ntoma ayi atade no ahye no akotena oyonko de ase. Egusu ayesiesie yen ho anope yentu yen ho fo wate yemfa akwaboa ne futu nsem yi yemfa ma yen ho me manon ntona no da me manon ntona no da sa brante no me nkasa no ho da ni tipe ne me ne size ne me manon ntona no mu da me nchia ne da me chia me duru ba bi o wa me san ne ho me nkasa ne ho e ka kire wo penyu kurukure mu kwa gaga na wo ye adwene odi ye pe na odi brene so na wo bete ye anka ibe so bete wo do ti akwabo futu sem ne tu ho fo na ewiase ye beto ye be dane de agya wiase ayobi dia wai oni be bi adin ne se nisika wanyantino ana se na wunya dia wanyanti onfani panya hwi wasasiso kanso me ma wati asiese ahunya die mumpo na wotemia kewo tanyansa mansie dano so ana monsi ada wo mayanyina oda sani bia ni asase so a otumedi ahudie kwati samankwan da sikapeni eni brei enya dana ya badani eja entino mama yano da yewo enya kesesemi a no ni pambe di trebi better da utu weni ente meni mubimo ni pa ye gre muko sikaya ye gre muko ahunya ni enyina ye gre muko nanso ye mfam kofi ya badi e bebre ye gre muko wako muntu kwa ye gre muko saje ye gre muko nanso ye mfam kofi ye gre muko ye gre muko ye gre muko ye muko Ghana adisi Promotional FM yebesa etie na yemfa wodachi enti enso emfa ntoa so emfa emawo ebetie nwum ne biem ebetie biem anopai wodachi enti sede medican aka kire wodada se bosumi we nyina no yede asi ho no mo ayede edi apomuden ho enkomo nti ya sha ase ayaka ho asem kakra enen so so woda chinti ya de bi esan etwa so e de amawo apomuden kwan eso ene no ye hwe kokoram yare ye kase kokoram ma anase kokoram yare a eno no ye de ba ade enkuntabu aba beto dwase okọ United States US of A. They say in fact oko the western countries inua ye ka kokoram yade cancer e yade a omo ho no de edi omunya papa enti enanu sei
enkuntabuo mu no yehu se afi bia no enipa yebe diagnose wo mo na se yebe hwe mu nipadua mu a yebe hunu se omo kokram yade ni bi ewo amanone no especially US kra eya na enenam opipi ba ko akiri ponso 1.7 million people ena ye diagnose wo mo with cancer each year na sa 1.7 million no emu 600,000 ena afibia kokram yare no ekuom na osan kire se uyi enipa miensa edisi ho no mo a emu baako ebia ewo saa kokram yade ya ye ka ho asemi ebi na ohwe enura ye spendi ewo kokram yade hu a oni kosika mu a ene number se 185 billion dollars ena ye spendi each year ewo cancer yade no ho hwe kwan ye befa so a yade ebetu ase na mehwehwe mu no a mahunu se se sei ena statistics no ekire de a ene na hu behia pa se mene wo ye be hya ase se yesua ho ade na enema bi a ye ya ebetimi akofa kokram no ede aba no ya twen ho ede afiri ho medical ka kire wo se kokram no yare boni a empen bibre no etai etotototo ye nipadua nim asye bi anasa certain point a wanhwe yi a ebekofa ho akese de aba na kokram no enye nanu ya ye hya sesi yesua ho ade ya na menim se etimi to ato wano o cancer timi to wano ebitimi to wutirim miaya hudu bebre no etimi to as wanhwe yi a edede wo saa na ede wo akọ ense adu enti na wotwi no ya adwene se ye besua bibi ede afiri kokram yade no eho kokram yade no na wotwi ye adwene se ye besua bibi kakra ede afiri emu na wo wada wo ho so na me nso mada me ho so se wo behwa afiri enano a ye hya ase se ye di enkomo ede afa ya apomuden ho no ye bobo nyarewa bebre so enema bi aye ya ekofa yare de ba no ye bobo nyarewa bebre so ne yare no ye bobo so ni bebre no a no ema ye hu se ubehu ye si stroke ubehu ye si heart disease ubehu ye si wei ubehu ye si wei na je se enema bebre no a no eye enema bi aye na yen enipa no ye frɛ no human lifestyle and say human activity yen enema bi aye ene ya na ekofa yare ni bebre no a edeba enti na wotwe wei no ya adwene si ye besua bibi ede free kokram yade no eho na se na medical ka kire no kokram yade no eye yare a etai eto ye nipadua akwa ahoro bibre no a eho na omo kire se ye wo cells bi wo nipadua nim cells ena tissue na sa cells ni tissue no e wo nipadua nim no said ye was a function said ye was a yen adwuma se ansha ase se ye adwuma ne saa ene ya na etai kokofa saa ohaw kese yi ede eba na se na medical ka che oni nya abotre sanse na wotwi no ya adwene se eno ene ede to epono so na yesua obi bebisa se ene ma be ne etimi kokofa kokram yare no ede ba kokram yare no niyama be na tai kofa cancer no ediba cancer se uba bi ewe naachi enti hu se wo hwe konko wudi konko to ba bi ehoye nwu eda ho no mo a che na wo maso a wo ma konko ni so na wo hwe mu abehu se emu na hya ase why brown bi ahun behu se aye brown shi bi na eno a hya ase why se ne ya na etie no sa pepepe na pomudin panimfo kire se cancer no so ya na ete ewo nipadua ni mu enema huduo bi ekofa ba ne doso but ene ye bebo bi so ekena ne akom cigarette enom ma menka ne nyina enim joto nom ebiom joto no kra no ono nkwan nom no kra mpokra dia isenka wo fa hu dwane Ghana harmo na obi nom jot mu obi bi e ma ne toa so nti ye frɛ no second hand smoke exposure se wanom wi chale won so gi twi bi
chese omo de omutiri mu ye omo ya adoye ma ne boro so we num kakra de we anum kakra o kire se timi kofa de eba afei obi a otai ema awia bɔ ne su bebre pa awia bɔ su bebre pa onso so etimi kokofa we no de eba omo aye kese mmoroso ene omo aye kosoro kɔbɔ kese mmoroso nti unse na ano sei yesua bibi di fa kese mmoroso overweight ene kosoro kɔbɔ anase kɔfom kɔbɔ obi wo ho a utimi ye kosoro kɔbɔ mo se ne kese ni nyina akodi ne soro obi wo so ana ne kese ni nyina bedi ne fem saafo no nso mutimi enya kokoram yare no ebi afei wo no ensa pa apetehyin odigu ne techerema so ano ono asan kam kai oku ne ho mo nso so yesi mutimi enya ena obi ono mo a yare bi ekowu a ebekra no nso so saa kokoram yare yi eso mu a emfa ho nchewo nti ya na wa hye ne nso e de mame ene de abobɔ so se ya keke Nyankopɔn ya adomu a wɔkyena yɛbɛgye brɛ na yakom na yahyase edi ho enkoma akwa akiri ene kokoram yade ena yɛba bɛka ho asɛm kokoram no etimi tɔ utirim etimi tɔ wano oyam kura etimi tɔ wawodie mu kura etimi tɔ eye very serious thing etimu amu pe konkomu nuane adie bebre no eya na wahwɛ wana muntu yie because kokoram yade no wohwɛ nkuntabu no amede ato dwa no a National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion and omode saa analysis anase data no de ba ya mensa so amene ho ka bi mu asem 1.7 million eni nipa afibia oko US aye diagnose wo mo yesi we mu ne nipa wo mo enya kokoram yade ni bi emu 600,000 en afibia kokoram yade no ekuom baye wo ho bronsam wo ho but ye wonyarwa ahoduo bi nso wo ho a eku nipa wa mo wani anko ho a ebeje wo kra firi wonsem wa bra obre enso ye moma yani na ho ne ye na ye ho so ye daachi enti nia ye bia ya aboroso no na ya hya ase se ye tete so we no nso so ye sabi nyansa Nyankopɔn de ama ne mba si emfanye adwuma wada roma ene wo daachi enti de de bre wo no kokoram yade ehu muani nkɔ ho ansa na nsɛm no agye nsɛm wo daachi enti anopa de bre wo no wo daachi enti Anybody sending and now I will be do as a season. I want to know me. Anybody send food from home? Check me out. Metias, you remember, we be one more besumi and what Timmy Wakami be brave, Mumayana and I have found don't know what. Muniana yesi no chami ade potia o de koye oni pa mama hu sukuntan ya yenya nchewo obobo ofore amamfo emamati e de ba ahikan na da sama ko ida yani mo liba ye kre muko sikaya ye kre muko Nenso yamfan koshi Yekwe muko Nenso yamfan koshi Adana swan Edeni audi ye pe na ode ko Ntimi fa Obi why? Oni baby I didn't say Ghana adisi Ana sana unya dia wanyenti Omfani banya shi wasasi so Kansu mima wati asiyase Ahunya dia mumbo na utemi ya kewo Nanyansa mansie Dano suwa na monsi Ada wama yenina
Oda sani biani asasi swa otumedi ahudi ekoti saman kwenda sika penny any brain enya dana ya badani eja dentino mama yano daye wo enya kesesemi no ni pambe di trebi better da utu eni enta meni mobimo ni pa ya gre muko sika ya gre muko amunya ni enyina ya gre muko so yem fan coffee oya body bebre ye muko wako muntu kwa ye muko ye muko na so yem fan coffee ye muko ni pada sini enahi ena ubedi wa success Ghana adisi oba ofore amamfo amamati e ba Ahenkan 93.3 FM ni pada sini futu no from Metiasi uri minka Bibe wama wabe sumiana Watimi wakami bebrebe Muma yenya ena yemfa odonti na wati Unyana yesi enano Chami ade potia ode koye Onipa mama umusu kuntaya Yenya nchirenwo Na yenya kesisemu Nada samaya kwa vida yanimo Ye muko sikaya ye muko na munya dia ye muko na suye mfampo shi ajabade jina ye muko ye muko badani ye muko na suye mfampo shi adana swa adenya udi ye pe na odi ko ankaji ntimi fampo Nisika wanyantino anasa na unyadi wanyanti omfani panyeshwi wasasiso kansu mema wati asiase awunyadi mumpo na wotemia kewo anyansa mansie dano so ana monsi ada wo mayegyina oda sani biani asasiswa otumedi ahudi ekoti saman kwenda sika penny any brain enya dana ya badani eja dentino mama kesesemi no ni pambe di trebi better da utu eni enta meni mobimo ni pa ye muko sikaya ye muko amunya ni enyina ye muko na so yem fampo Yankopon ya admo ochina enwumi yebesan atoa so ebra aso idie da ubon krata amoboso ebre nti yebekọ na yakwa akofa di amount Ose se ebre no so no wo kwa aduane a wudi ye eno pe na wode kọ ena mibisa se etisa handkerchief ya na ye de beto na no so se emu no so no enje se won vanko me kai me na wu ye ma me ne tiase no opebrudo ni sardine pa enti wu ye na to brudo ni sardine ye de kokoto na mu no eso ye de sardine share ne ha ena de brudo ni share ne ha na me hwe ni din na me se eyerade Yankopon brudo ni sadi ye kwakose keke abrewe woni erade hu ye mo boy empeni for mama chi anope na bibia bokọ de nyame adom ye do ba de ase sure na weekend bibia bokọ de bibia ko kama adwen ekoye dada na Yankopon ma de chin yen ti enu amu ni ewo na enu enye dada o sa enye dada o oh okay ni nyame ye bi ma yen sa o ma de chin yen sa okay but emu ingredients no anka ho why are you at hospital da mi angasa de me nyale nkoda hospital da nyale nkoda hoda se why are you at hospital ma akakakra bi na anka okugina owu ne nkwa junction ho a na o try o fa kakra
Hey. Anka bo say yeah. Ba ma yale bi sa pen. Akujina wuwu ne kwa But man hospital numu na. No mo. Numu na dura ya yo. Sa. Numu na je. Ba na nye easy. Enye easy. Jo ho anye. Enti odana de chinwa the greatest miracle. Sure. Now the aseda de amera. The aka nyina ye nagging. Me say the aka nyina ye den. Nagging. E kasa be kasa sa na de asan ni akoda. But the most important thing a woman pa ne say wakoda nyame adom. Ade achim. Ahoden so. Unse obi nso so ho ade etimi chi no but okoda na ne ho nya ne ya. Okoda na ne na nya ne ya. Nini na bibia ya okay. But I no pay your tin ani kra nte. O man nsa so e ma. Nti ni nyina nso so ye miracles akesi a esisi a e wo se de aseda de merade. Ni aka de e beja de amanyame. Ono ma be kire ntimi. Ni adi mu nkomo. Na weekend yi ahode ayanya ene nkwa ayanya. Weekend die. Oh, that we didn't come on in common. Come in, see we can do this. What would you come on here and person community? Oh, come on, we didn't say we can if you uncle. Oh, sir. Say we can do a champagne for a pomodane in a cake home. Na 85 days that we did a troll cancer. Hey, Father's Day. Oh, that Papa for my brain. What did a troll can say? But the amoya and you. And yet, Mobama, who's a papa for no more genuine, a baby woman boom. Indeed, is your problem here? Why? A man. A man ni dine tro cancer. What ya so ni be gina ye ma. Oti ni be gu ye ma. Nti Father's Day nti mi nyina ye ma no. Ye ni yesusu jagum. Oh, okay. E ma. Because we ko fie bi mu no. Na ye de papa bi twampoa. Onko fie bi mu nkote se ye de maame bi twampoa da. Unse en magim din dodo. Enya no kre. Mo na magim din tie. Na say na o. Ohunu se papa fo ni bi bomb homode. Enya no kre. Enansen kra ni bi no mo say. Oh yeah, sure. Na say na say boys ni ewo mo show mo mani adio me to meet anam hunu. Because tete hono mo 2030 omo no mo chance this adwuma na asabone na aka hono. Say tete no say ni say na say no mo ye no. Be ma bi awo ne ma no. Na ye jare ne akoma oba no enua be ma ofa. Enti wo ko te say papa yi mu kuro mu ho a. Ofa bi wa mmadi ade enti me nya adwuma ene saa anema no. Enti tete no ne ofafo no mum. Ene na hwe nkwala. Nti be ma no de ono wo ya pa. No awugum a. Ti mudi na shase ehona start say free yo. Oba papa bi adwen papa bi awo ha. Wa ho at 15 5. Ye nya time won tena fie ni nti. Okọ obekom da bia wo mane wo sende kama ba won ni fie ni nti no. Oba ko ni na okọ tena ba bi no. Wa na. Papa ko shiri na okọ tena ba bi so me gase wa mane wo. Amane isi gase fa hwefie. Se ye di sikare ma. Abatan de mo bra mo. Ye di sikare ma wo mo a. Awo so mo tu din ka se sikai. O papa o pentima kwa adwuma nti. Ena odi ya mame se me mfa ma wo. Say always ye gi sika di free ye maame mo nsem. Eni nti ya na hye tirim se ye omumum ena omo hwe ye. But e ma ne nchirem se sika yi ya me de ma we ye o papa. Ena yi ato e ma akwa ko. Hu se ye jaware ye. Eko e ma be ma sasa ma koda. Of course. Oko uyi 10 si wa he. That e bi wo ho. Enam so uyi 10 si e ma na edodo. Na nya mo na mafa so mo. Etu ya dan ya ba ya oba. Ebi wo ho no mo a ombeja aware ye no. Na enkwada no esusa. Nti nkwada no esusa de a automatically oba no be person. Na be ma bi wo so akra ne be di oba no wo boa ne 10% so oba no benya bi adi. On fa ma wo. Oba bi so ho ankwada no ko be ma no ho no mo kra no ano no. Eno so ya he. But a man yeah. Obi on mo nim so di akra no komo papa no make us obi na ni abre so ogene ba
was one funny man because so the man pay kakanga no be nya tafeta ma ento funny man enti den kokko na no say na be the problem o twi mako no odi banchi ni bebo oba na tete akwara o twi mako oba na tete akwara na mako no kwade twa koswa ya Mother's Day no oba enyo oba na tete akwara o enyo oba na tete akwara o di efia oba ntete akwara o be oso oba ntete akwara na hwa na tete akwara be ma na tete akwara she Debi tie be ma tete akwara na oba e de sa ntete no aya adwuma enti ka gosi hwan so me ka ko wie se e oba ne be ma e ne ka bom e enti ka bokra se separation ba kwa he se ena make say omu awari ye was separation asin ye njaye divorce ankasa aha okay enti se awari jaye ne ba eya na ti say me say me ba o me ma papa omu ja awari no na me wo 4 years me sister no onu anyi kra no was 9 years was saying enti automatically nka wo hwemu anka yemfa na wose ye beko ko maame ho ya nko ye maame ho mo anko maame ho but na make us dodo na so free he dodo asam na ye kamada se our giant ne ba e depending on nkura no omu situation omu wom e bia omu sua omu susua make us be grow pianofo ano e no obe dey atem papa ni oba na obe ko mahu oba bi nso ode akwala otie nufu ano akoma e no dey ma akwa ifo na hwafo mental agony fo ene dey mental mama ne dɔɔso munti asese mama na wo yi nkwada no totwene ne dɔɔso se mo problem ne ba akopɛ o so wanyema wanya akora no eno pa na betimi aka na titi wanya akora na ba ne bekɔn the issue is enye se ma rank ni from samu obi agaze eje na wo hwɛ ube keep akra 9 months o wo hwɛ bond no wo hwɛ ahwan start free Matias obi anye mo title film nsɛm muntimi mpo ba de ye kan sɛ ye ya anye yie nyina kwankyɛ bɔde mo ka ho bi ye de ne nye de ne nyina e fa firi mo nso mo because entity ya maamefo ni bi no mo ma ne de tifie ne nye so obu o maame obi ode yawo na etete ne ma no because be man kwan bi ode na fa so nti no oba poison one because ode yawo me man kwa no mo de omo treat ma ba na mi bisa se asem na ye ka no hwam na ye ne dodo hwam na ye ne dodo mawo eye ba akokora se bi wo ho enu ti na tie dodo no na kire se situation no mema ne dodo no na kire se ema no ene be lidi anasem tisia sa ye mu so bi ye be ye ne doso maami oni hwe ko betimi achinchin de ne ti apempema kakra ne mabe na ba ma no so twempna o baby me say no ba ne man de bi tinjije na me say anwo ya he o ka say emema anhwe ma ne doso a bebre do amodaso tie efa firi mo ma na sen kakra hwade efa firi ma no o hia wo ba na wo de hwade o na ne manyina wa hwade eya ye bo voice bi wa ha osofo Anthony Kwadwobu achi wa me yed wako fare eban yo se ban ho da ya se ene ye ne wada na wanyem nti wo expect se be ma na onye no ekwaya o eban na mo ko fa mo maami na di ya wo betete no wo de tete no sankwa no mo yeye oba wo ye reasonable ba sankwa na da bi oba wo ye reasonable and I know say ye kopu wo ye be nsuo nim na oba be si ate asese be ma ne ne nda nsuo nim ejabo ambe nti se ba mu se he e baba wo se wo je ejabo enu ti me say sisa me hu oba ne say one na nti so kwatale ba why did you agree say
Oboya na na ya won sem dia ye ka. Sebi predia. Me ba o. Sebi predia sa jabo. Ye ne bi ho adanse ye se Sebi o ka fra che o ba kwa gi tumu se. Omunim die no wo fom. Chai me ma de. Da bi. Enti eno no de si a. Omu fa etu kwadano so no pala no man so bu ho ya mu tie me sure se be ma bi be show baby kiti se chinchina ensu emu ame no se nwie wo de ka sa wie wa show se chinchina ensu emu wonye o bato bi be ye puyi mu chinchina mame no na o puyi mu ti ase naga na sai ya bo be yo ni pe na do yen pe me de sa de no me hu oba to sa na ne ho ya me style bi o ayo to you no ompe no bia na dwene ti se pie mu a what ya se me ba o what ya se me ba what ya se ama dan ho dantuom ye ne wada wanyinsɛn den adwen na ma metiri mu sɛ untimi so nte ase ma obi kura ne wona wokwan ho na nka na abi o hwan na de oba ne kɔ hyɛ dantuom o so una choose location na one te ase a me na so me da wo yere na sabi mpaduasa wakoto so ne bema bi eda hwana bebre mu no sani wo yere no wanti ase ansen ka bema kro ne ma good enti aduru ba bi a wose ye tie ase se ma no that is na won kan sa se ma adwen ai dey na se ma aduru that no so ase be na wo kala da dia mama no ansi tie o oba mu anyankopon ahye da bo me se tie na wate ase se me be ma no me take asori nti won wate ase o ensu ani mpu nim wate ase se eban ne ho wate ase se ka nim ye no enwa bi achinyi ka nim ye da jai ye da enwa ase ye nyi achinyi obo to you any decent man me nia ba ne na o ma wo ho kwan na saa turu niam ya mekeka ye awo ba na be ma na anhwe wo na meti se wo ka fe asem ato enti oba ne betetini mowrem na wa hwa apala no enti wo hwe no wo ye yi a kai se wo agya no a wo de because why mothers day akosi ase enti wo cheche ye beto ta wa ma mo dia pesa mo fa ne se ma anhwe wo won watiti mowrem ahwe no wo be kire mu akire oba ne sen ajabo eno de nkire mu nim be wi ase ni se nkire mu nim me se na nse no ma beti nyo ma bi ase se enipa undru hwa emblem obi o me de we dia basim o yere dia fine dia some na okay me sise nyi sane ba ye musa san fa na ne da ye no they mum yanka one after the other oya we yere enya de pa adena wo kan de enya de pa but enya de pa sane nya ba so what to the extent ye be twa kwadantuo so nye basanyin sane ba untimi ka se me de kwadantuo mti wadwe wo fom ti no ene me hwa akra me se wadwe wo fom dabi se ubeti decide say oba na dwen wo fom ti woni ne ntena but akora ne de untimi deny no na me so se ma me kan say me ma se ma me kan say se ne wo ti ase ma me aye kwadantuo mu me so me gidi me so me gidi say obetimi ate ase so dia ma obi kura ma no so kwan ho a enti no eden na betimi a puti assurance say ampa
say nyinsɛn kra media so any mo betima akoye test Any one now mo betima Enra once because what you say ma me wadan tuo mu a say na betimi ati ase ma obi nso wɔ kwan ho enti na me say obo say eba ni say ya woni maame no ene wo problem enya abofra ni wo problem enti wo hwe na say wonte ho ase a Quantina okoye okoye so but once onim say anyinsen wo na wa hye na de oba ni nyinsa hyehyɛ rough oba bi ade ye ma respect off we ade yankopon oba ninka oba ni mom de obetima ka say woni ne bi o hwade ohun sun ye wudi dan kura demu a ene guess how say saying say wudi o enyo bia na odwe ti enyo bia na adwene se kura be ma kwada da ne se beje 5 cdb ti no na dantuo mu obefia ama no so kan say asemo ele monday susu on a more serious note money man na mo yes ade ne nkasa egu ma ho fi egu ma ho fi o na wati ase na swimming pool enipa bibiri edam edware na ekwan ho na edantuom oba besia ni nyina no sit so disgusting no bia condition wo bo awa but be so to me blame o mo no dia obo me blame we dey ja wani nyem lo so da VIP bus anything that means we pie me mpɛ no mani afɔda and answers no be a ade mo ma wonye but obi be ye comfortable a je but ye time no ababa mu a wo be hwɛ no me obo ba ndi o ntim ka so hwɛ no ba ndi o hwɛ ne sei na wan obi a wan hwɛ ne ba yɛ akire na to mu ate bi da anya sɛ ba mo manya yɛn yo anya sɛ yɛ hwɛ banti a enkotra mba wo bi a na de aba sɛ hwɛ no oh yes na me mo abotra na pɛ obo ko wo nkotra wo ne de dabo awo na sibe mo fanya mo ho so uni ma sibe uni ma bua na efe na sibe no udi oduru ba bia o se ye na wo be na ku yo o se ye no udi onye wo so respect yourself as a lady say me who say teachings we da just ya ne che me who say we a decent girl ampa sa de me na me no ye and when you say me hwe no na me musa what say dabo ere odi ere ya tinsa ni party that dabo so ko ye de say afu abode no me ba ye no padu foda me ba na so do na esi fam sure and you no o got to into the house na no so as into the house why you baby oba it is me de baba mu dia fa ho ne baby aye no se na wo do no se na wo no e baba mu dia hwe no akura no ma me na hwe na me say ebe ko ebe ba so sa wo ka sa wo ne ma me ne ntra na so ma me na wo o ma mo nya nkofo wi nya no mo ware abiri bia behu abofra no wo be kai na hyase yo jabo na hyase ahyase ne ye dai oba wu mu ho ka kwam ana yo woni na yo sim nya mu ho mi wasama men kan chua da pre dia me ka mi hunu mi asama wo kan ya tiase o the gravity of asem na me kan no tio ya tiase oba de ni kwan se we lose sa ne so bia na cheche enkwa da tan enye ene wa beda ne talk of the town we twem so we mabo no mabo eba ne sa ahomete wo kura wo ba no kura no uni ahodaso ubedie mu a yese wonne me Jesus Christ na so nim say na talk of Ghana, the talk of area hono omo talk it so what say you talk uko ye dai so uko talk let's me ba nka betimi apamo me betimi apamo ase me na
che na unso ba ade ode kan okra na ne wra ho na me buy na aka me wo na ba chu ti men ko ho tiawa me oba sam hu kra ho nyama kono oba yi o musire mu no na me kan oh Jesus na me kan oba me hu sa ho nyama kono da enso anu bi enu so na mema de bi so yada enso okwanyem sesia efia me ka che obe ma na ni ji oba otesa ho enya aware bi na ope and emum se no de oba de fat na obinya sa oba wa dress kama hwe atare patapata e fia hye bai fe kama yi usire mu oto ho enra ba ko bi pa asra wono so e de ahye e ma stretch us e de ni bi o de jaga ne to te se mensem yes o tin crofos into dia munya botro asamba munum so mesra mo pa won want to obetu media sa ne mani obi so yada pa sabe me no ka se do obi abuki appointment and na ode double munum ni ko but am I told you am me respect kakranka edi hu na sisi ayetan na maami panni bi pa wo senka ono so shatare kama no adanu bi die na ono so atwitwa ni tiri ho no adai se enkran kra de etan sa no adai kra wadai ni tiri ya boy atutu no no so a share stretch ni bi we are not the ahwene agu ne nan can you imagine nyina o happy so sa ma no so omo mema oho na make so omo mema na e wo ho no nya ware mema o ebi so timi ware omo mema no sa some of us are you for omudo fe eno ne ayi dida do na mema nso abo muti no God papa the greatest papa papa ni ade efo hey Ghana mema bi so pade efo my so serious o be ma pade efo bibre ya ubenya asem kase nko fa ma no me decent no wakata ne ho asie kama ubenya asem we awo ko kan say o mefre o sofo but we nya o sofo sem ena kwa sofo ni bibre kwa ni o pero ni ahwene egugu omo hwesie omo no loki oh ba ya no ahye ho can you imagine this o physical kra no abehe kakra yes share ori onim tia mo nya me suma ye den sisi apa de o se ne nyoma ye wo system ni mu ne aya star bi o bo hu kwala nketen na nika no mo kasa mo pa ye atia se te wo so utwamu a nyoma wa nkasa di wani be hu no na ni kwala nketen skirt nika pants na hyehyɛ mo na muti ya da na hyehyɛ odwene ho awonte ase ya fa yo ndo mu ni maame no omo obi pa oko kenye maame ka se o ne ka sa we ntie o ontio wa wo ba ntimi ntia no asin na wako tia no so kura na bon krata na nto aso na me de ya na aye no oni mato dan tuo mu ba de o mpe me de den ndi obo akura wo sei ye hu say ye nko ade na obo akura ya be ba so na me ka se me so me stupid sa low not to that level you can say ade na hu so za blobe ne se wo nko ade anya asem ba ko nko ade ya ubenya asem ye be busa so ko ye dai but o bad here obi tu ka se me ne mama mienu na nyim Isaka eni awudi omu mienu ne abusasa na ba ne se na ba ma mienu se ade no nso ne se oni ba ko ne di kan hia na nyinsen ne ba wo be ba kire bia wo na kola ne sew isi ade aya no hey di onyinsen ne kura no ense no wo be ba kire no begugu so no akola ne timi sew but ye be check DNA no ne onyo ba so what you say na mani bi nso nim so free relationship mu akobi mu a e wo se onya abotre na ma fa 1 month and 2 months da bi o ansa na wakọ foforo ho because ebu ba ko no free ne ho mu jaaye no na odi nyinsa na ekọ enso no onim odi ko no odi akoma ba ko nkofo hwe nkrofo magana ha
ye DNA ni aye ne te say ayi pa malaria tester nkaya pa from kawari ebegu okrom ha no enkofo hwenkofo ma pa so ya mo se me ma ne na enye we nyina ho we nyina ho na se mama ho unya sem timema ho na se bia no se wo kan bia wo ne o ex na jai na oba me ho inframa mfante nti ano no se edukwa wa nka no kwa na nkyere nyi omo yo omo dese no komoa no komoa e ka ne dwe obu oni ahohyaso obu oni ahohyaso se nipa ne ahwan se de obu oni ahohyaso ba yo ba de bia mama Father's Day aye mo na be ko nse mo de amu keke uko ti se Pentecost fie uko Saturday Sabbath ayifo yi Saturday fu no fie uko SD fu fie CC fu fie e ya se de aware ne awo tie wo ho etisan akona eh miwura ho bebre e mampo na DNA ni ma chi ko bi kina ta nyum ne wo ho tie se meba uyi Pentecost fo aware edu esi ho a wenya krobenya nsia a very responsible omoma omo awo omo omani di omachi o de maka me boa obi meka nkyere me se me boa enipo me say awu bi wonten meka ye hwemma wahu ma me papa kan bo mu hwe wo mma uyi Pentecost awade edu esi ho a ubenya papa ne ma research be ni me research some my Pentecost neither so what I say still la no omo da so te e hwe omma eno de ye ya na e no kre hwe ya no mo nso de ya abai so mo no ma be na osofo nkasa kra wa ware agya be 3-4 na sa ware agya nya bone ade oze aseme na mo keke de bon kata mo hwe ana ware ti wo be ma ku mo yenko mo be na mo na ko fu awuo de bon krata wa ware agya 20 anti dey de bon krata Echina o duty David nti be se hia da ben Friday ana okay wo chroto ho e no so ye be debate awari ja enya bone yo okay awari ja ye de me maka wa ha se oche aware anampo enya aware na relationship na e very toxic oche ho a feja ho what if say nipa na 2 no minimum bi akotu last one no and afi de when ya na obi say usura aware ja ye unya aware pa na se so ho ni na so hwe na yi de ye hey mo di nkomo yate Aisha ahom no so yaso mu de adura wale yemu ele me say mu du kai ni mutie ready etena obi timi de 85-10 no o hwe ba yi ba ko yen indomie 3 nwi enku engosia chibom se wa tag obi a o obi a de oye o te ha fra ho ayi kwadwo mensa obi phone so no fra indomie yes super sana mo so mema no so the same thing za dia ho mema obi de pizza filling station girl filling station girl obi cross toy onim ne ho toy Check if you toy na oso wa ba wa hu dada say o the toy so ba ni nti jai that's why your toy is right ba ku kusi aro pay me chia wo ai ya twas ala ja si ya twaso aje yanko da bin jana wa jana me Abizuma ya we na mo ache mo makwa ba biem. Ade ba yin Ghana di 3.3 FM so. Na dibadi osu kusu awutie ya maache. Maache no emu eni ade da obaga da mbo so. Ade ba su mo anu ba yi ache na pe no so. Kwefo benya zem. Me o from contra me ma. Abono pa no ngatwa pa osima no aduonu ensia.
8:26 a.m. The Achiwo Facebook Live Ahenkan 93.3 FM, YouTube Ahenkan 93.3 FM. The workout abubo suye enwanu mienu ayesen konya me adwempa hene Kofi mensa adwere papa na papa endi wanim kan me marima pede the beauty queen mother. Efiampofu. Ada na dia le besie. Ni besie amuni chama me hira o. Bien besie. Bien si. Mi pasa mia. Mi pasa msu de ekro. E wa hina na o. Nando. Asamtu no. Asamu. Daily graphic da workout and the phrase here. Was say truth and accuracy every day. Na what you took the chere mu say ene abaye phrase a wo hwe say ja akwa wodo awuko enkronkro bi mu a kuaye wo mo ni jewo pa na nso akwanye bi amo ede nobaye befa so ede aba kuroma ma yanya bi adie no eya na ho enso so ntutu aye bibia wo honom no hwe se sa akwan no obefiri ase didi ho susu dwuma na timi aboa se de be kuaye aye kan se wo se hwe na ye hyem kena no eno so etimi enso akoso torchi se de ye hwe no enti the daily graphic the workout na no pay de ode aba enso eno no enu achi enrada eyade se omayi oswa forest kasam tutu ya so no nyafo kinofori atagina simpeni apaso echeche no mamu de kire Ghana for said o man ba bia ekọ esikasam ba bia gina na enu no kire mu se IMF mo aya o mo ba beboa Ghana no wose maye nhwa ni mu se ene ne kire ya ne o ma ba besesa dabi na so de atie ne se ya sase ahunu IMF o mo enso ase na o ba beso ya sene no ya sase ahunu sunsunsu ya hu se enyoma sase dane kakra saa to wose saa na beye ya nimra ya hoso ne sase ya dada mbiem na mom entimi fiti preko pese ne wo kina da sori ase o Ghana bibia aboyefo ma ye ho atoyen wose no de gise twedi amponyankopɔ pɛ ena obetima ye ne saa enti kakra o man sa so besi ne dadam enso ebiem daily graphic da bokata na no pay ne nsem odinam ebino no na sanso no kire mu se Afrexim Bank one so timi ahwe asem no ekasei wamo atablisika boten no esom America dollars no 10 billion mo ehwe no mu se abiman ye ehwe no mu se na ebedi dwa abomu oni nti atran kese a ebetimi akodi dwane yesi no Ghana no wo kyerem se omo ede ba beso adwumadie no enso asene se de ebetimi aboa ma no matimi enso akonkan daily graphic da workout no nsema wodo na no pay wode na mabusuafo eno no Supreme newspaper da obokrata no ene no so mede to aso Supreme newspaper na Dr. Haji Mamdu Bamia say wode Ghana for be next level. Si ewo grade 1 na sesi ebeko grade 2 ti muntu abane ma no 2024 no ntu franka na Ghana fo nso emfa wo mutumi nka ne ho na nani so ade hunu pa de eso pa na encha no asem we de yesi lawyer bi abo kwakwase sa cartoon na we ye okroma na yo bohu se na nando ne aye ne cartoon ex-president ni aye ne cartoon no papa ne so lawyer ni mrato so wuni na so ye president bi ana mampani bi a watwa mu US for okra yisi omo ye uhu Joe Biden yo mrato ne de se bi en fo mi nko intira e do ko on try we uhu kura wani je wo sere enti we disrespect ne yi ne de yo lawyer for Ghana and some wo we bia na ye mra wo o bi na take me serious intira so me bow ye wo Ghana hey nansen 3-4 months kwa na ECG form fa obe mada e do ne nyemrato ye ba ni aka bo mu di aba nyemrato me no ka say 2-3 months ye light be mada ye twa okwa omo de be sei afeka de omo se bra betua ne old one utia ye no na ne ba ya tete afiri mu se be so ye me atu we gira ya sa enti eno na nyemrato mo kra da de twam ho na sa no mo ka de na je se nkofu yi e wo se ye hwe mu ye wo Ghana ho se betua dada na utua na ba ya tete afiri se enti I don't know because but last month last month me see me tia 11 cedis last month
ye nipa 3 ye twa 11 cities eno kra no ne ya sanso benya asesa wo so this month ko ba ya obo me kwakwo tua 100 cities sisenti madwiri nwa me eno ma kro ne ye wisu na no ne ye wisu na utia 11 cities na no ano no naji ebi kwesi ko jira wa che join cha obo kasan na so obo minim dem kwa meto ayi amele kokoi me kwa minim dem meto ti kwa no dia ma me meto mo so on below 10 cities dabi until light bill bosumi mu na buy 11 cities asa wo so yem kra hyew na ka wose nke ko bisem ho I wasn't ko bisem because 11 cities there na me kra da kra bi there kra I wasn't ka yem hyew enye say ba love you dey buy ye chere no bi a ba so kra na me ka no tell you akabom no makabom dia bay we nyina o no we lawyer you can take cases we you can take it on nanka yen hwede be kwa kosi say o render service ama me I'm ready to pay and any penny adaje o you tell me say me light bill ma me say ntwa ho kwan saa o tete me o ba konsu ni pay sum ho o tete me na de meti isi akra so de o kwa gise mumu yes your app ne so but before we betu our app ne so na won say wo hunu sika wutia answer e tell dem come the app ne kra ba na onipa ne download bia come connect in a way say sania ode MTN fo mu mofo ka aya na omo ankasa ewumu ana omo kai wo say wunua aka yi say na wa yi na default no na watua ara na ka mo yene sa mumu ne so kwa iso de bi sa to so ara mo yene sa mo titi ni pasa mama mo frustrated sa mo kan yes ye ntiase enti lawyer no say cartoon na nyina ye hwa ye desre national disrespect no yesre no obo ni diem ye twena dwe CCG fo die so he should take them on na ye hwa de be kwa kosie 3 months na fama eba na bobu bem ye tata ye de ye twa ho kwan na me ko ho na madam yi so ko ye twa ho kwan saa de o famba tisi amedia o de boom 3 months ba after the last one I call ye no omo say mayo na wo de tia na mi ade mi hu ya meda kwatua dada na mu tia ye no mu sentie no na we ba na ya tete afrim o mo boa oboa de o mo ye no ma wie be kasa hu o we ati do mo ye no dunu wa won ti ase 11 cedi bako no mama no ha bako ubu afu ha dwen dodo ama dunu wa me ti ase eti mediam nim se bia ya yi afi metisi ase on ma obi a kompreni sisi ade sisi apan ye ti krom ha pa de o nipa wo chiri yo atumu sa what so fade ade bra nso na me metua no eno nso wo se bitwa ho kwan ede ba kra asem ni omo de ba bebre na afi wani so ede ba asem ni sika ni wo sa ape no mo is ready to pay momfa bill ne mra keke. Why do we pay people? We pay them for service. It's so catch them say, why we pay them say, omo be nante omo de bill na be hye oni atu omo ka no. So omo madwuma no eni ho biem. Me nante mra office ya. Omo te ho a omo ya den. Ya form so omo nya den. Omo te ho a say omo di dwuma ben. Mo ma yenye ye ho saa mfa ntena. Mo fa ma no akotua da. Mo fa ma. O ka se o konso ko se ni pesum ho. Ye twa ho kwan saa. E twa ho kwan obekọ esisei e fa esisei. Last week God here. Osunya do na ma you into there. Ne mutia no last no. Meda hu se Omba oso metwema. Blabi obeda betata obi. Na na meti so omo di akobam na mu a. Omo tu fom se. Omo tutu wa vomita. Da bi akobam. O de ka ago Ghana fu. Me ka metu ya na mo na omo e fa mo adwuma no so isi omo nya adwuma ni bi o mo kan. It's so bad. Nia wo se si asori a wo ko mo office ro ko tua oka. It's so bad. Any share here fa. Ti cartoon ho ambu na ye otaya cartoon a waji di. Akosi cartoon a. My kwa homa no so na me ni odan ECG boss nkomo. Na yen swaso engu ne so kakra. Engineer Maso Esel. District manager odan ECG. Engineer anopai mache. Ayenia. Na bibia. Nyame adom ye ho ye ba ye ne mo nye fine bibre sa.
Na engineer wadaroma o. Ye mu bi be bosumi mienu ni ebi se bosumi miensa. Ebi dia kwa de bosumi na ekonum. Wo mo bill no emaye. Ye twa ho kwan twa. Still emaye. Afa de mo ka kire ne se bill na yetua ne be se bosumi miensa atwa mu no ye ntua no. Na we ne ba ya tete afiri mu. Wadaroma den na ekoso ECG maso ye. Yo, and me da was ni we tiefu na me ma o tiefu na achiso. Na I am say system no we are going through changes. System kakra eba. Na system na eba no system eba de aboa yina ama enama agu kakra amaye. Sisi ya no so be sha ishiji digital. We have gone cashless. Yes, yen so sikem. Aha. Enti so obetu ya bill la phone sooner. Obetu ya bill. Na just hu hian fu say obe boka craft car there by office. Go out meet now with them. Your transaction. This is how the whole system is going. Sa pepe sooner a billing system so and also call through transformation and I say and also call system takra. In the same way now, utumi ehu will build chiawo. Utumi chiawo where you will build womba office hano. Sa pepe sooner phone so ubetumi ahwe ehu build no so na witua woka wode. Enti we ye entisa koswa eguswa yedin cheche eko am say enche wiki ya eba betie maso eho any other radio stations na ya yen cheche kaka na obia tumi atene ho ase. Enti kopem bra mo bewie sa mo nsiesie no na je se yentua light bill ana light bill ni je wa consumer na je na se utua once our consuming power nko de also who say it's a responsibility for you to pay what you have consumed. Na kwan ben so and our befa so which ya abra unya bill because I say prepare bills near the bill. Na wa hwe bill no so ehun dia also utua na wa kotua sa pepepe enti na yen san en kan baby and also say any say you because sky betray and so na mo mo de nia enyama hondin o me behia edania ama yen so yenye bi wa na ko ban say ye nyina si yen san kan ye do nti yen tua hwe ya na je say ye nyina ye tua na suma beto yen and so yen pelisa nti de ye kan say once we receive bill ni bi da na enyama wu su ofie no unfe bi nkan. Like I say, it's likely say you receive almost around the same bill. Difference kakra na be a baby. Until the can say bill na which ya that na fenwa omo mo che wo fi no. Che the same any ma omo mo ti fi ho no mo ntua. Oh, wo ka da bi so bill so na mo ntua ya. But mo dey na yi no fi ho. Oh, nti saa ne ye kono tim time bi kra mpo a meter readers ni be read meter na ho na no the principle na mo wo ho na time mo read meter na bill ni be ba mo mtamo enko machine nko she machine nko che adigabi bi ye ka kono say spot billing say read meter na system na generate bill na ma no da ma asa na we fi ho saa ne ye ka ko yenya nduru hwe de eden ya yebedidi ara na yegusu nso yesu nkane na wasi yetua wo se foforo ne maaya me konkotua dada no a medical tua pen no ebi dada na medical tua pen no me tua 11 cedis eno an yensan che nkotua mbacho eno a 11 cedis no eno a ebe bana bo nde bano de wo tua ni nyina system ni be yi nyina apima I see. Minim say more question be ambibisa engineer. But ejabo dem bese me chene say. Otio ntino. Engineer wada room
ade na sisi an ba bia ye keka kono eye ye nyina gitum se beboa ye nanso ye nya ndruwe die ye ma won mo nam mo chiche be se ni ade ye ma mo angusu anya adwuma no til se ye nyina be hu se sisi aye aboa ye ho nya ate ho ase ye nyina ye duru ho education akofom obi ate ne ho ase ansa na ye frase aye nhihye yo am say system makuna suna ye di yume ya amoye hu upgrade and definitely no fufuro yi be ba ko hu be kakaka na send enfa inconvenience embre wu customer na enfa embre yen no ntina na ye kase se be ya dia utua dada na wu nim se eno na da utua no tua no na difference na be ba na ye kakra bi enko ye se untua na be 3 months untua bill na ebe ba na bill be so a be hagin samre no ubeka se bill na mounted yanso ye beka se ye gi sika ye de twuma me ntwini nyamanyama na be ba ye mpenisa ti once wa consume nko ade omo mu use prepaid okoto ansana we use ye de ye use ansana ye tua nti dia we use dada na wo awunim say every month dia me tua 100 Ghana no tua no at the end of the month ye ko yenim ne kusi tama nti si ne nke kra endi busumi nu kra bibia be fine ma obi aho ato no okay enti enanu say yen de an yenya o how kakra wo ho ye baaye e de be kire mpanimfo ma owura no ahwemu a wo kire se sisi an o ma ye sansisi no enti yan hwe animu next bill ebeba no sansisi no o ma ye no ebebem sa next bill no susu na enya maaye na ya baba betua nti ono so ye be ne den na ya baba betua. Okay, sir, all the na wo chen different kakra just say how we be mu and how na be mu be balances say bia akase also utua na akase also utua nti eno no eda nchen but ye wo the difference payment for the month no the unit na wa consuming eno no nsesa bibi betisa am say bia kabia dahwa na say bill be buy na ye but there's a constant bill so bia wouldn't say we should be 100 units every month now 300 units be free and akoye a hawa ye kan wasem enye no ye kan wasem but 100 now wouldn't say every month be a utia no eno na ye che I see now engineer order district yenson prepaid ya sukra broso nti eno na mo pese mo de banti na ase kate na ebuba mu ana ase we no de normal no a prepaid definitely the whole Ghana beko prepaid but then no eno du ho a ye be ye ho education a cheche ho adia ansana ya kofaba enye surprise and prepaid so nye adefufro say prepaid as 1995 ewo adenta nti ye say prepaid as ache nko dan kra nki nya dada na enmum type of prepaid meters and ewo ho at that time no say ha no ye forest zone kakra nti signals na very poor around that time but now bebia ujina utumi use mobile phone mani ye use prepaid wo ha dey enti na enye se bi a ye taxes bi na mo pese mo ya na mo di prepaid ne ba nti mo ma ye bre we nu an ye nyina ka se ye afiko ade mo ma ye prepaid de prepaid ni ba ye be ba be di mu duma mo be boa ma ye preach hu asem because be bre no pre say ye mfa prepaid mi na no mo nto mo ni nyamanya obi a pese obi ti ni fi we jaka wo ho ni nyamanya ade nyina how be bre obi ye business ohun ska or the also when the business no person or your world na own say me say 20 Ghana na me the world amount me charge 30 ni nyina na boa business but how ka credit be ma ama prepaid na ntuma bedu ha but me so a bra be ye hu ncheche na ya ba engineer da si bebre nti bibia ni ebesan ba wonchen bi na wada roma mo nhwe na sa changes kro no amoka se mo ye no monye ne ntem kakra mfa man because ya na frustrating obi beba adwuma no besan betwa ECG kwan a obeba nipa e wo ho
ebeduru so ye de cobra ne saa no ya na titi nipa dodo nti wadaro ma mo hwena mo nya ho bibi ma yen yo me di cheche kra say ene kra no ba kra obi anyi hampo bio because you see obi a ti ase na fie hwe ne phone so ye bibia oh nti say wo app no kra ampo a utumi hu wo bill wo app no so payment app na wo bill basu ma hu say oh me de ka say all those say unya physical bill no but app no bill no to me basu ma hu car wo de wo bill no so nti ncheche na me anu wo mo hoba nti ye beba be ye ncheche kaka na aboa ema obi etumi ehum obi a enya nti ase. Okay. Yansu ya das papa engineer yani engineer Masole se ono a district manager Electricity Company of Ghana Achimodan branch manager no and ye no kokobo en komo nti abusuan no yati a prepared dia esa na asa na wani so ato nwan wa koto wa was so ubeda suma so wa wasama ayapa since amu yi ba ko be akra ya experience bi me so wa ono no ton ade wo fie nti 24/7 wo fie 24/7 TV si so 24/7 fridge si so yes so de ya na ya dom sisi ya na prepared yasa sisi ya na prepared yasa ya to prepared ya to 21 day na say na so wa hadan prepared wo to sisi ya na san o say like me tifie no me ready yen ne mo o shana mo so mo o shana mo o biza so nko tifie ne de na won hwe o tifie ngwa de abehwe TV because me de man prepared so ya na pressure wo prepared no prepared say ya won ko ade a problem so na wo use the abat na woni nipa mienu mi yensa na okonya mikromfo akwafuo mienu be ka ho na be nya achemfo mi yensa so adugo eja the matches petrol ni ja pepe ne mansun hia ene eja tofie pepe ne mansun dia ka ba boa mi o ba adwuma adundum mo bibia ba adwuma so mi tadia because wo beba it say me so wey onu o twifam o kan obi kra tell say o TV no won hwe den o ba hwe TV series ahodro ti se kwa ante na so hwan ya na ready bo wa ne dem mpa ho eje kra ba prepared there I think say enu esa na sa prepared there beto de bia anajo na asa esa so be dem ma diachi credit so kitu because NCC o oze NCC o prepared nso NCC prepared nso anu so disadvantage kakra o obi be use bibie wo wiase enso so 10 cedi ono so be 10 cedi pepepe nti enu no sa na prepared ne ba ene say mochri fridge kura nso she ni kura wa so ya dumbani ya wisu na bio send your ekoban say ba ya prepared ne ye to a obi nto nchen obi say eye 1 cedi obi etua 1 cedi ye nka say bia wo use ni o ma say nti say na we point no me na no gambo krankofo ni no kre so point no o say me use 4 oboa uwura dan mu use be 6 7 enso o say me use 4 asem if you run one sharp no fa bia ntoto so ha if you rebi kra don light ben won tua bi mpo a e ba ya na wa chama so ba chama mo debi o man hini su sa ni fie wura use ayi air conditioner sanke akese be mienu light ben no so ba won tua bi o cha o kwadwuma be ba na hye o pona no sei Hey, Fiera and Tia like Debbie. Sir, I'm Rabban. Oh, no, no. Say, be on can just won't you? Say, okay. Obano, they are so better if you're out the way. On Chiremun soon, Chirewu. Say, come again, say, yes, a car buy to say, a car buy be a 50 Ghana. 50 Ghana, we would 1. We would hear 2 CD. We would hear on Chiremu. Obe bano say 1,000 Ghana na wa chro dia sha opuna no. I just told you no. Ye bisa ni Chiremu.
na efie fun se yetenam edi ebe asem ni efie fun se yetenam ye nyina ye be sika si dan da bi papa bi asem ka asemi enye nyina ne ebe si dan ye mu bu ebe ha dan ko si se biunya uzu unidi ebia na odidi obu hono mo a obenya sika dan ma but won to be si dan nti obe hai na won so anya bi adi na de ebe tena ofie be ha wo dan ya na wo de hu hia nyina begu ye so na fiera nso untu ya light bill menti bi kra da wo ontu ya water bill na untu ya otika mu nso o drive car papa bi enso light bill kra untu ya wa koshia side chick bi kra ho because we nya be ma papa bi be ma light bill kra untu ya ene de wo de say ya da asem dada no a opani hu nsem no na o ma twira na de ono na agi ni nyina afa enti mo sorry akono me yesa na de nka politics nkra nka me nhye da nka bisa but obi nkra bi di me ho a wo se me de ma ne o de ma no o Kennedy Japan o se time o bon to ano oba achim ha na oba achim enclave ha no oko constituency bi constituency no okoye no constituency no mu MP oto nsa frɛ ne sɛ maba minua no me no na o parliament enti maba ukuro mu senka ne papa mu nkade na wo senka koso we dey efe o se okoshia no kama mana koshia no okay honorable akwa aba me constituency okay one delegate ni nkasa enye fe honorable Kennedy Japan say obeduru ye no e no ma wo ye awe say unia maba o constituency unia hyedem wampie e no so mi gina wani mu ha no mo twen Honorable Kennedy gina ho gina ye MP no wampie ama enkra wo de ma se ye me kan kire Kennedy ni se ono no o support ba omia nti nya de a oban ono ni meeting ase Honorable Kennedy nkra wo se ye mfa masa MP no o tie me o won potam he ya o se nkra ye mfa masa MP ni se wakonwa no obemiye tu afiri so yani obi ni yem o ka tell ni pen o se wakonwa no memiye tu menti asio isi asa na eduru isi abawumia na aden o so support bawumia nto ndi o ma ompie mu abonte so o support na no nkyere se on ka so hia support but me maba ukurum efe amamre administratively no o ko obi kromati say o mampani ntimi nsore prekopeso oba I was also see regional minister so na regional minister frɛ constituency and say district kro a wokom DC yo ho MC bi and say we no wa chen so mampani ba ntimo toto nioma so ada say maba ukrom na me from minua no wa me no wo parliament MPP ni o so wo ma honorable Ken kugina ne pono ano ne fie kwan ano so me twen no ha mo friend mra so ba wo mi afa nti o se yen kan kire ne se obam ye tu no primary si anyame ya adom a eba no we dey chami basisi a MPP for nso mo ya mana ya yi o nti honorable nti so mo to abawie enka bom beba honorable onkra yes ye mfa ma ono no minjindi ombe ye ni nipa so nka bom nipa ni so nka bom enne do be ko position no la si atie be ale 2008 because omo tieti omo ho so omo tieti omo ho na so afia 2008 bisi ye ombe ye nipa ni so nka bom ye nyina ka enwa bom but mafia no so si aka enwa bom manu de metima ga so menu ya chia me ya di atun na afiri onu mu kwa wo de otia de be omo ngusu anya de omo ye no because ye ko de se nka bom ntimi ma se ya to aba na se ba wo miampu na win ebe win na wa fa frame ba da ka Kennedy na pa ka bom na mo de aye 2024 me kwa de me no kwa de no nhia me se ne de omo ya me kasa ma de ache kra no a menye delegate so that say ye betimi influence bi system ni mu kakra but menye delegate obi on we decide we dey we decide but me issue ni say anopai me de nkra nam
a yɛsɛ menka nkyerɛ saa MP no sɛ na konwa no yɛsɛ yɛbɛtu no afi so na sɛ wo kura wo wɔ constituency asɛm a mekan ɔmo a na ɔmo wɔ around nyinaa ɔmo ahunu nipa a meka n'asɛm sɛ wankasa nipa no nso ɔmo wɔ constituency kuro no sɛ mo ampiti bi saa deɛ wei a ɛwɔ sɛ signal si ɔno nti na obi nso ba yɛde bɛtu no because ɛba no saa nti yɛbɛtu no afiri ɔno ankasa saa MP no ankasa ɔno a wahu sɛ ɛto so ne daeɛ wahu ɔno a wahu sɛ wahu owuo deɛ ɛtɔ da bi a yɛtibi sisi wo so wahu paa wahu sɛ because ɔno ɔte hɔ yi ɛnhini a ɛno na ɛboa ne ma de gyina hɔ nyinaa ɔno ankasa twitwa saa nhini no ato agu woyɛ MP na wo nhini a ɛma wo gyina wo a wo fa se kan atwa ɛne MP bɛɛ no onim ne ho obelu supporto constituency start with them ɔkyena ɛbɛka ho asɛm start with ɔkyena that one my ɔkyena start with ɔkyena constituency serious o yɛbɛtu no yɛbɛboa tu no ɛfiri akonnwa no so we bad behavior yɛfukura mu adeɛ so deɛ ka NDC ni bu deɛ sɛ deɛ yɛbɛboa tu no ɛfiri akonnwa no so na because ɔnsɛ mfata MP dabi one demonstrate MP suban dabi woyɛ honorable ɔwɔ sɛ wo nneɛma woyɛ nyinaa yɛ anuonyam deɛ so bawomia pie bra wo sɛ mema ada yɛ me support bawomia nti na ada yɛ to aba wɔ hɔ na ho aba no ana ebi asada na mo to aba ndia dabi yɛbɛtu no saa MP no ne ngofo kura ma muntu ma ne biem saa MP kuro ana ɔno ankasa ɔhɔ a ohu na so no sɛ ne mbra so ɔno ohu sɛ ne mbra so ma so yɛbɛtu no yɛbɛtu no kura ɔbɛdwe ho adwen wɔnte aseɛ da sɛ ɛbrɛ ne ba sɛ na wuyi w'anim support to bi no yɛso yɛbɛyi anim support to bi atu afi akonnwa no so ne ahwɛ ha wa pains ne ahwɛ sɛ deɛ teɛ pains mame na masi anɔpɛ me anɔpɛ ma sɛ mbɛyɛ politics gidigidi but honorable ne nkra ba bɛdi ha na wɔ sɛ yɛde wɔ nipa na deɛ de ma no ɛna mede ne nkra de ama no ɛfiri akonnwadam ɛfiri akonnwadam na ɛpi abɔnten sɛ MP foɔ no ɛwɔ mpɔtam wɔ ha no baako yɛbɛtu no na ho aba no onim ne ho we dear yɛbɛtu no yɛtu no afiri ne akonnwa no so I don't say this na sɛ wotan obi kura enyi w'anim saa na we all time anyway ɛna menka ne sɛ we anya ɔtan ɔnya ɔtan anaka we anya ɔtan we na manyoko ba ko mu so de kwisia na no anya be tworo okobo awurefie ayi anase okoye wo de na bia be circulate say we ya tworo support amawe honorable Ken ba yeyi ye wo MPC bibiri a omukoko hia ebi kura ye ya na eno no den ebe ye ayi Joe Wise crown sa de ne nko a ma me mo me nsem honorable akwasi akwa wo ho oba be hia wo ɛna no a yɛwura ba omia ba yeyi o hia no ayi omo bie den ano wo hɔ yi book o sɛ den library ICT honorable akwasi ba omia man fans na ya den honorable Ken ba yɛn so hia ne man fans ya billboard na si ayi so that say enti na ɛno no ayɛ wo den na bi ɛno na ayɛ den na watumi asoma se yɛn ko kan kyerɛ Kennedy sɛ won support ba omia ba omia nti ono so yɛn kan kyerɛ so obi tu waka kyerɛ ne dada o nam kwan we so ɔyawe kwan we so MP ne yawe se aka kyerɛ ne sɛ obi tu no koten ɛsoro ha dia na ne abisia na onkra bɔ yɛntwi ehomra yɛ ba na no twa homra na sɛ de wa yo be ade yɛ bɛse bɛ pai ba de ɛma nkɔmɔ me dia me yiwu driver
na na fa me ko obade ensa wom herbal clinic na me fa mani ko twamansa ko ka dientia obi ade ne yade ko hono a won fa ne yade ensa mafie bi na onya na yaresa wo pani besi na me fa nko na so kwadwo ayaresa mo yade o mo say yade bi a ha obi a wo kwa o mbesa hwe yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Ujale na wuti ho saa, wuti ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya. Wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinica. Won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo wuntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wini moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade ensa wo mu heba clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na say wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no yade wa bene kwana kwaja yalehwe obo ade ensa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372 Asampapa bi amati oye asampapa bi amati offer oye Medicine papa be na watia offer oye ye dia sam de no oh menua eye HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa anwum yo o makofa organic fertilizer ba eye wofuo ni ye esiesi asase epammoa na ma ono ba no eso doso kuafo ni ene fertilizer ho ye din yenya bi kura nto ebo no so ayetare eno so tiri mani je esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye ne kama na besusu se doso enu ntina me bo hu dawro ediama Ghana kuafo nyina se opo machira kwan a from 05555920707 and I say 05045944669 any baby atok ya hu nyoma bia offer organic fertilizer as a baby offer oye offer kakra bi su no ba no ebe su doso Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Me ba cho me da se fidie no da so da ha na uti Ahenkan 93.3 FM. Ye twa ye ho ekope sika kakra egu ye butom ye to aso ede ama osima no miensa ena abo apa anopa nonkron ho. Dwumadi aguso a utie din da so ene maache me ofre me obuoba ofori amanfo. Me ba cho bebre kan ho kopim se no ndu bebo ansa na ye be sori akonya kese yi eso eni nti ya na wa hye ne so afi ye de big interviews ni nyina hye so de ama we na GF. In the meantime mama fast dan confirm edubia ye nwa ba edubia and we bie pastries company no kese achima abo he ya na edubia butu na edubia se me nka nkere wo se eye birthday cake and a wo pe say your wedding cake brudo bia wati din eye kama ena wo pe donut meat pie ena fish pie ena wo pa edubia say she got you sorted so ati ase enti ya no wa hye so ma men konkodi nkomo we mra na afi me ba me metoa edubia enkomo no eso ye no wura John Akwasi Amponsa kobo enkomo na ye president Edema Ghana National Association of Artists and Publishers. Yere ne ko twen komo panuti men kan FM suni ma chen. Yeah, me on kan FM. Na wadaro ma bibia boko de. Nyame adom na mo so Nyame adom yenso so ye ho ye pa. Na no ye bre no ehitia ye nti na ama ye ntimi ama wo nchen no de beche yen. Me ja chem. Ye da se. Arope de ba wo nchen a aban ani suade hunu ba ko de ba enwumasua aso ye one student one laptop. Ye nwane ntie se mo nso mo de mano atomu bi wadaroma sen pa na mo de atu dwa na nkiremu ne sen.
Yo, minua meda se the two dwanyina ne se aban enkomo a oni di Ghana fo nyini di say one student one laptop no you can say a asempa in the first place. A asempa if we say emre dania na wadani ho bi. Ye de so say enam say yen na ye twere homa. Ni tintin enwoma ninti no. Ade abroni frɛ no content ya odi begu afidie so no. Okofa no we. Eye yeni a ye twere nwoma no. Na ye tintin eton ema eba abontene no. Mini atemenka. Kapa over. Ena sabio aban ni yebedi enkuta ho. Ami edi yi atu yi. Na de ye atwere a ekura no as content ya. Naka adi atum no. Yetimi ama kwan na aban edi agu ne machine so. Enti saa ni so adi hunu no bebe mu a. Na kyerɛ ɛwɔ sɛ yɛni a yɛtwerɛ nwoma etintim nwoma ɛprinte ma asukuufoɔ nya bi tɔ no yɛne aban ɛkɔ edi nsawosoɔ kamakama sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɛ edisoade hunu no ebetumi abɛm na awie pɛyɛ bisɛ sɛ me ne wo kasa yi mmara emu no aban ɔntwerɛ textbook aban deɛ ɔyɛ ne sɛ procure textbook free publishers yeho enti sekoba se wo the digital version of our textbooks be replace the printed material na broni beka no next say wo se enkuta ho kese bi etimi koso ansa na BBC etimi ehunu awia ewo yen Ghana memu ha Eya na mpem bebre no se policy bi ba say na yedi ho nkoma a asem ba kwa etai ebisa ene se mo amoye stakeholders because it mean konkoba say ye de sa new policy di aba while aban no susu nim mo nso mo contribution ene adwuma mu di ewo educational sector ho na ye engage mo nti ya na etai ebisa me say stakeholder engagement bia ankoso. To the best of my knowledge there stakeholder engagement because so ye kuyi Ghana National Association of Authors and Publishers. And a kuyi you may dear chirache may come 20th years in the publishing industry. Although I wasn't at the front line. So nkuta be say or and kamate. Na say dear Rebecca say intina na year 2 on 4. Say one mother Roma eja omun eye policy a yina ye de policy ninge adwuma enya be bigina entinka bibi say ya ehia pass ano e be koso saa dia nenka ye involvement e bi kra e betimi a kire adwene bi a sabio nyansa ni ba akofo mu nti no aban faka ne de ho e betimi ama adwuwadi opeso di no akonkan asene se die si hu no. I see, but most so amowo Ghana publishers ho no mususu senka den pa na ye no a sa policy we no nkabeboa yo minia ye de susu say policy na abandi abba say one laptop one student no eye but ye ne be consider no say a complement to the traditional printed material nature say yi book ya printed everywhere. Nemum sabio ebe senekena. Kena ebe be senono na sene se. Ye wo baby bebra ebe hia se akwada yemfa se akwada kwa pama. Ana se bibi nti ewo se akwada akofie emre kakra bi efri school campus ho ekofie emre kakra bi a Mimia sa akwada no enam se ompese obeka akire wo nwoma sua mu nti no obenya na nka wo kɔ library ana wo kɔ baabia sebe wo sa nwoma bebrebe subjects bebrebe a obesua ni nyinaa no e wo computer ba akoso
na watimi aswitch in between the subjects no akenkan ni nyinaa ebema the load a enka obesisa obefa science obefa mathematics obefa social studies ni nasifo ni nyinaa no load no so bete if it's a fan palm top and a laptop wa the opeso sie nyinaa woso na minia ye kan say no na ubusa so say near my light off way obi ani say laptop running on electronic device into running on electric energy into say electric energy na ebe sustaining no ye man no light off akwara no wonti mi nsia de ana eno no any efa ye hwe efa ye san hwe bi oni say ansana ubesua obi anamon na uswesua anamon no ensinsanso papa ene boni a edeba ne sa ohwe ne papa no do so sene boni na wa hunu say ade bia impo nipa ye boy no bonyono bata enipa ye ho enti ade bia bonyoma wo ho nenso eni se bonyoma no ye kese sene mfasode ewo minua France aye sa policy bida America aye sa policy bida Canada aye sa policy bida de yenim ne say the future will almost always resemble the past eye niema etwem eniema eba no de bebia ekwan bi so ebe sedada no enti yenuanom a wadi nkan ewo kura kese a mabobo suisu ye bi no enti so obe ne de baaye nan say en KP France European Union a committee a wonomo egine kwan a ye befa so na ye mitigate effects of electronic dependence one tire say enkwada no said ye dani da woman hwe computer so no omun nyini nuru ahibia no mo sise glasses ebia ni pruncio eni ade bia ye nenso over dependency enye entiminia se ye be mitigate we nti no emma no ma se dani da abiri bia wo suku adesua mu ene mu nsiseye mu no enkora no ebe use laptop throughout ye position ni say enam ohawa ewo over dependency so nti aban onfa textbook no nko non sanfa the same textbook no di akono ni electronic version eman kwada no enti se o di electronic version ma kwada na wonimbra ewo se wo use electronic version me ka se bia na ne laptop kuma bi ehye no bag im no akoduru ba bia ni wura fi kura se original textbook na ya print no wo eba saa wotimi fa ne laptop no wanya ade na ko benya wo textbook no so no wode aye ne revision ti de ye susu kire aban ni se saa policy no kasa ne se ebe replace textbooks no de ebe ye kakra enti binye immediately eno na ama momo kasei ana momo de no mo express genuine concern oh ya de minua said nka ebeto bia no ye de ye lusu eno kura ni say ye ni kura copyright for every textbook in Ghana a author any publisher woman only copyright and this all the textbook beto book so I mean ya say ye baby woni de ne de ano ebe conscious yenu ye unu say enwoma intellectual property na according to copyright mrano intellectual property bi te say enwoma krata book ya di atuma akwada asua ye no ne lifespan enfie makoma ko eduoson 70 years ansana sa de semina me tre ya me pese me digya CEO of Ahenkan FM
me ye will no mawa. Also, a bit take you for another 70 years. And sana copyright na expire. Expire we are neko adia a friend of public domain. Enti policy bia obeyo. So the laptop man kwadadia. Was say dear edumana would to swan on it diano. Only the yen say no use ka. Wunti mi enfa obi adwuma odidi ho enkoto laptop so say wow copyright dia nia enu bi obi ani uni ho asem na nam say enipa na otwere book no we registered member of Ghana National Association of Authors and Publishers any other stakeholders in intino die be bia no just only yet na say okay and na only yet na say so a the baby no ye still ye beji sika elder say yes subscription yearly and monthly ye nim de ni aban no ebeka okay yemum kasa ye kan de ye kasa se omanma se senka one freya ya no disem ni say ebeye at pa meaning a memo example ye ti no MBI publishing no example be brief from Oxford University. Oxford University oye book no aye barcode bi ato book no. O say fa phone scan the barcode no. U scan ya u benya the electronic version of the book on your machine. Meaning me no kasa see my similar innovation e will rainbow phonism. Rainbow Publications minuma ebebe nyina no saa ba code na ewo ho enti se ufa me book na wo scan ba code na digital ayi baby o na ewo okay digital baby o na ewo enti ekwan ya digitalization ni de ye wo kwan bebran ka ye betimi afa so that means say aban to ade na research kura kire mobile phones also answer a laptop. It will react. And a mobile phone create a Kurano, etimi, use the access internet based material. So, in we would have preferred mobile phone in the first place, not a tablet or a computer. We are no free wa. Minia say Adiana Banoson, who will say a movie expert opinion. Minim dia kakra me wo computer programming mu. And he said, who ye bibia, would be man kwada, now pese into so bonia, a war sebi, internet is one, a beban kolano so, Mr. Monim Kasa, any pornographic site. Any unnecessary social media plugins. So, per se, ebeba on so. Two things. Either say we build a portal. Now, what pinema neguso? Na sa portal now be building. Why algorithm not such that any site be mention the word sex? Ebe block on. Any site be suspicious. Ebe block on. And he wouldn't say Aquadan where you safe in the first place. Wouldn't say where you safe. Ewo, Jumetiana Wodima. Na se si a ko fa laptop mi nimte the American san etie dia ye hwese aban be implemented ni ahwe de ko wi na se ko fa laptop na ko hunu eye telecom na one ma data go so a that you can abuse it. Okay. All right. Indeed, you're right. I think sir watch lecture won say mama fe ate momo position no ase. Yen hwe animu se bia ye kwa animu we no aban no animu be hia no madi nkomo because yenya ntie se Parliamentary Select Committee on Education crampon so imagine so be hia CSOs CSOs ahodo bi na ono omo edi enkomo ntie yen hwe animu se mo so mo de no omo be chicha mana so mo so na ajamo de mo nsem ya to mo anim ye da se bebre. Yes, yeah, Damasipi. Ghana for Nina, see us so case. Ubi Bia or Tree book, no.
omra Ahenkan FM utwire book oye publisher na ekuo no join bia niema bibri fawate enti me number wa Ahenkan FM idie obi o wo sa region obi o person join ye no ekwan da ho free Ahenkan FM ebetimi a link no de nato yeso ye platform so okay yenso ye da se papa nti ani owura John Akwesi Amponsa president of the Ghana National Association of Authors and Publishers ene ne kwatwetwe en community eno so ho asem eno no before ye be ko interview we so na migusu ameka adubia ne ho asem kakra nso e de a kyerew na adubia asem enka kyerew say free birthday cake wedding cake brudo nia wonimu bia oba wonsa e be kan donut meat pie rock buns ena eye pastries ahodo a aka ni nyina no oba adubia pastries a ade se wonsa e be kan nyina bi aboabo ya no wo adubia wa aboabo adota junction ho ena obehunu adubia pastries no ewo na ni pastries o ye wo ho nyina de yiye eniema o ye wo ho nyina solid ene se mi free ha me ko ho e makwa try baako bi a medi mani bota ye no de me nka wa ha ba medi mani abota baako bi nti me free ha me makwa try no ahwe ni ahwe se de esi etie aboabo adota junction ho no wo be Fred bi a 0547 7885339 0547788539 eni je sem ne se adubia ni muti pa unse de bia metena ha bia metai kan nani muti saa de ne yade hu hia me pa woton ade e wani mu nte wo kasa basa anya me yonko ne mintimi kura mfo adamfo adubia ni muti e wona de ton ho wa ese sam first yire first nso ani muti papa won to hwe kura no a se ne wudu ho besresre a kyere wo no wo kon be dokra so beto bibi na wo de wo ya no wamu na wani se nsu amu na no pai ko hwenkran nsu a yesi ye gemu ho nya senketoa wo sa na ya na wani mutie o wani mu so nyefe nka mo mani mu efe ni mu na nanka aye style bi na wo de wo wani mu asen bi hu na begu ye so enti ko edu bia ho ni muti obekrokro am wani agifie ama watimi ene no ye business no achepa Jubilee Hospital se mo amamuna mani mu na ebia na ayem na ye oya ebia na wo yare bra Jubilee na intimi hwe we free outpatient service inpatient service lab no so ye test ahodo bebre wo ho pharmacy wo ho aduro bia won sabe continental care wo ho your postnatal care nso wo ho theater ye chiroma so ko ye operation bia ya no aba Jubilee ni ahwe ni ayama kama maternity ebre no so na wo si nyankopon so ye wasomdwe mu a wo ba ye betimi ahwe adi ho dwuma ede ama wo sanso so ena wani ena ehawa oposa wo ba Jubilee ya behwe ni etimi aka ho asem de a diabetes hypertension canteen wo ho sanso ena insurance ye national health and a private health insurance ni nyina wo ho aboabo obehunu yen wa mantra bridge no eso twene so ha ena obehunu yen 0244 575799 0244 575799 ena 0241 784645 eno eye number obefre se ya run ambulance service nti ya no ahye ne nso e de ama me say yen ambulance service no so 24/7 ye run e wo ho no mo a wo ba ade ase ye behwe wa ma ho ato kama papa afi Frimpong Enterprise nso so atiasim Frimpong se men kan kire se ne so to no wanti no akofa ne ma begum bebre sa no adwuma pa wo ye nti mo ankasa kra na mama ne din mo se ye frɛ no adwuma wura wadi papa ache nti ogusu a wo ye adwuma papa no ede ma ne manfo eda Frimpong anopai me chia wo ne wo yere me chia mo anopai me gidi se bibia bokɔ de eda Frimpong se men kan kire wo se ebia no abie provision store pese okofa niema begum na eniema no so ne bo wo fom a woton a onsu betimi anya bia dia ne ho na wo se wo ba odan mo papa bi bibia wo ba ha won sabeka wasem ana so broni won taade nti ye kase ye bobo oton we a adaje bebo yen eniema bebre na no Frimpong ton e pa cho se ye mo na wo pe ko anwa na wo pe ko book mpo na wo pe ama wo ba ukọ ha won sabe ka bi ade bia de ye ho ade bia kan ye ho ofie ho ukọ Frimpong ha won sa ebetumi aka bi odan owo Madarina Hotel ase ho e ho no na wo behunu no se sensu ya bebie ye nkrabata ne bi
ɛwɔ ɛyɛ ɔdan mobile hɔ a Canadian Bank ɛdan na wɔn ewu mu no ɛhɔ nom na wɔbɛhu yɛn na aha no ɛyɛ drinks nkoa ne ɛtɔn ɛwɔ hɔ nti ebi a wedding bi engagement bi outdooring bi anaasɛ ɛyɛ dwumadie bi a enipa bɛbɔ dɔmpem yɛbɛhia drink yɛbɛhia nsuo mepakyɛ wo pɛ baabi akɔtɔ na ne boɔ ne da fam a ɛyɛ Frimpong na mekamfo de ama wo wobɛfrɛ Frimpong Enterprise ɛwɔ 0244897525 0244897525 0206473953 mame nkwa homa ne so na yɛne owura Stevenson ana ne Boateng wɔno ɛna wɔyɛ president ɛde ma Ghana National Cocoa Farmers Association ɔpani oti yɛn kan FM so nneɛma akyɛn Video so mira. Na bibia bɔkɔ deɛ. Akopɔ na dawo ma yɛso ni na movie. Yɛde radio ase. Na wɔhwɛ wie yɛ na me nam takwa mpɔtɛm hɔ baabi na Pristiafoɔ ɛna wɔn kyerɛ sɛ aban anto wɔn kookoo ni mu a. Wɔn de wɔn bɛtɔn de ama galamseefoɔ. Saa asɛm yi abɛduru w'anim. Yo, me tia mo chiefo nyina. Ɛte saa mate ho bebree na say akwa ni mu krampa asen ni awo bisa me no emia bebree nso o mate say na no boa yedu ekọ takwa what is the fifi boa for mu ma wo mokọ kasa wo nti wo bisa say drum anum a ma timpa bosa. Okay, na wo nam Pristia hɔ no mu a huni valley mpotem hɔ no mu otimi sɛ already no galamsey asɛ wɔn nsa ase fa dodoɔ no a enti sɛ kokɔ akuafoɔ ka sɛ wɔn prices no yɛ antumu ama wɔn na wɔn de bɛyɛ galamsey a ɛno no yɛ futu papa abrabɔ na yɛ bɔ sesi a no bibi a yɛ futu ma wo bi no ebi a no obi enso na nyɛ adepama no efi sɛ da bi ya me ko bebi a mi bu sɛ obi gi mi sɛm yi obi nyansa sɛm na abrabɔ no nso dan no ho a na wo nso wo dan wo ho bi sɛnea yɛ nyinaa yɛ nim no kokoko adwuma deɛ abɛkura wɔ man no mpuntuo paa na sɛ obi wɔ agyapadeɛ bi na sɛ agyapadeɛ no so mboma na ɔbɔ ho ban ehwɛ ne yie na sɛ wɔ agyapadeɛ na sɛ agyapadeɛ no so mboma na wo mmɔ ho ban hwɛ ne yie a ɛdeɛ bɛɛ na wo paakyerɛ na me maame ɛte aseɛ no wobu me bebi akɔla bi bɛ furu dua bi wɔ yɛ fie wɔ yɛ abaya na ɔfuru dua na ɔka kyerɛ ne sɛ hey dola wo deɛ furo na sɛ ɔfuru na wɔayi no pae a wobɛgye deɛ daakye wo bɛdie wonim ade korɔ ne baa na no wɔ paakyerɛ no nti saa na adeɛ ne teɛ woanhwɛ yie na sɛ wo nneɔma yɛ basaa ɛbɛhaw na yɛn Ghana no koko ne yɛde abɔ ɔman no ho bra ana yɛnyina soɔ paa no ne yɛ koko sɛ abɛɛfo kwan so no ɔma ɛsesa obiara pɛ biribi a ɛbɛba skantem nti na mehu ne sɛ galamsey sɛ yɛtu aseɛ ɛnyɛ adwuma no ɛne nti ebi a na galamsey na ɛbɛboa ɔman no mpuntua a ɛno ɔma ɛsesa ɛbere bi mekae sɛ na adwuma pɔn ahoroɔ a ne wɔ ɔman no mu no woyi aban adwuma nyinaa to nkyɛn a enwuma a ne boa wɔ mu yɛ electricity ne border what they saying post and telecommunication and yɛfrɛ no PNT ɛnɛ nsakraeɛ bɛyi PNT yɛni hɔ biem ɛsan sɛ nsakraeɛ ba ne yɛdan wo ho a wɔn nso ɛsɛ ɔdan wo ho bie enti wontumi nkotu obi fo sɛ ebi a ɛyɛ adwempa anaa nyɛ adwempa sɛ nyɛ adwempa a wɔn a wɔsusu sɛ adeɛ no yɛ wɔ agyapadeɛ no sɛ na wɔbɔ ho ban sɛ na wɔbɔ ho bra ebi sɛ wɔwɔ agyapadeɛ no sɛ wɔanhwɛ so yɛ adeɛ no sɛe efiri wo nsa ebi a na efiri wo nsa nso na obi a ɔmpɛ no nso ne n'ani gye ho no wabɛgye menim sɛ de star mo kasa bebree ma yɛsɛ Chinafoɔ nso yɛ koko ni sɛ yɛhu ne sɛ adwuma no yɛn mpɛ sɛ ɔpɛ biribi yɛ a wɔn a ɛne nneɛma ɛfa no ho biara woyɛ ne yie koko akuafoɔ no ɛna ɛyɛ adwuma no sɛbi koko no a yɛreka no ɛnyɛ bopɔ bi ne epu ba ɛne yɛkɔsesa firi mu ɛna ɛnyɛ nsuo bi nso ne yɛkɔsesa firi mu epu ba me yɛsesa firi mu ɛyɛ nkurɔfoɔ bi na ɛyɛ ho adwuma enti sɛ nipa korɔ no te nka sɛ ɛnoɔma ɛsesa enti wɔn nso sesa n'abrabɔ a wotumi ka sɛ
enye mano eye adwempa na kire se minim ni a woni akro no wo pa kire ebisa wo no se si aye ne wo kasai se wo media house wo so wo ye wadwuma ho na wodidie wo so ha no wo didie na didi a wo didie no eye ma no eho eso no aha no no besu ni gina ye o enti aye ne nsome a eni me nhwe na me hu ni ame nsome ye no wa me ama mabrabo etimet pumpon okay bu sa galam se a sa na tie na mate fa kitu bi ta ho ansa na wakasa na nsenya edu wahi edu ekọ takwa no woka bi se anase eba pepa mukura wo se wo bia wo ye galamse ni aha elibu wa wo ye wo bia wo be obe smuggle koko ana koko farmer bia be hunu se wo smuggle koko e dia ko Togo ana Abidjan Ivory Coast no yamma ne severe punishment wakasa pa me manije ne kasa no nanso mo bi enhwe de galamse eye ewo manu mu aden want to me managina hon kan se obi ana galamse bi tukoko ogu a esese e man severe punishment na mo mi amado mi koko no se eno man koye na mete border wo mu ton no 140 1400 me de 800 a na me di hia se o man me dwene no ho na me di hia me wa me dachi bi eni da so eye enti me nua me de si ha okay matinti nyame sen bi sa obiom ene se impo prices are de mamo no na mompa se ye wo community mining wo ha no de a friend say regulated a emra etai echiri wo mu nwumadi omudi nyina emra ta echiri ene ade na monka say anu mu na mo de be alternative than illegal mining na ye nyina ye so ekon masa me be say me ma wote afie ne se koko farmer bie ni hono mo a ode ni koko akoma galamsey ma me nkyere wade ba akon enza wate hono ma nyina so bi ade ni koko be ma galamsey a eye ohene ene de ma otubi ebie ni hono ma chen se obi bi ne nafudie ebe kwa akoma wo bie asase ni wo wura ena yen no mo ye gi asase no ye ho adwuma edi asase na ye ho adwuma no se mi koko wo so ne se ba na se se ye de kotu galamsey a krowura ene so wode na asase wura so wode etua me ne hwan se me kokan empepi no ye de sobo ahoro bo yen akuafo no eya na ye di yawo eti ama yen akuafo ye di yawo man yi mu pa ade a eten bia na ye de so sobo abo yen ma me ma mfato ho baako ene eye adwuadai ma accountant mfa ne ba eso woni na ekọ adwuma obi ehia akola na de obeka ne se akola de wu training no pa daache accountant ma lawyer mfa ne ba enko na adwuma mu akola de daache lawyer pa o ma wo media man fa no bako adwuma mu akola daache media no ana obeye ma farmer memene da obi anko school on fa ne beni na chi yesi ye child labor media enhihye ya na ekọ na ye de nooma farmers ayesi farmer bie ni hono mo be odi ni koko be kwa akoto ama galamsey ne mo hene koton na se wa anye wo so de de wo mpeni ame na hu maako be se aduonu aba manim wono de de na wa anye wo okoye ye tua fa ne ho saa ma ne koko ne sensen ho afedi nsuo kura mfa enwura mu biem eti koko ni nyina pampam ende yi nyina wu ama koko no se eti papa fani se eye wa obetena ho no makase eja yetua fa me hu die me bo man ho banti menye me manentena ho okay eti wo pese wutufo ewo galamsey adwuma ho dia mom ye ntufo mfiri ye hemfo no ho ne yemfa nko parliament na ye yakuafo de ye kan ho. All right. My final question I mean ya na kotoa de wo so. Price ben ena munya ya nka ban ne di koko bag ba ko beje. Mira, adwuma na ye sesi ya no. Sese obi do afuo 1 acre oje 500 Ghana cedi. Obi be pruni wa yi wo koko mu a omo so mo je 500 cedis. O koto edura 100 cedis. Ene wo mo do ebru odo ebru a onya
bag baako bi omuton 900 cedis na eburo no mpo se wo hwa a wobetuma donum prenu ase eti susu saa no ma wei ho na hwe dwumadie ni sika ye se no wo yemfuo a ye ho yemu bebre na adwuma ne yeni bi ye o eti yeni ba di ya befa se bi o ya ka nwura yi mu eti wo ye ho hwe a enye yi nti ne da so te afuo yi mu na ko bie ni ho no mo bedo afuo obusa se sen ne yemfanye a tesi adwaman su koko ye sen eye 3600 enrada ya san ba betum 15% ewo dwaman so na se o ma ye finance tesi ya price ye 3400 na se o ma ye 800 a won ka se wususu ho sei o be se adwuma ne ntrase abra won suso won no bie na won pam bie enti se aban no pese or to kokom anase bibia ma won hwe won ne nkrofo ne se de adwuma no ko fi se adwuma no obi ade obi a na bia ne kwadu obi a na bia ne board ye enyi obi ne man price ono aduru ho na so fi se yesi ya wode age eti de ebe kan se koko no bo no se opese wodi ano ma ne ye ya omma yen stakeholders no mrem ne ne won transe na ye ne won kasa ne won hu eje entiase ene ye de ye bibia se wo ye onimi di bibia no na se metiase a me de be ma wo ma ye kwatwa ye board ye badwa so yi atofo ba onimi di ano se me hwe ne se ho kwan wo ho a na megya ya ma no enti wo bisa me se sen na me mfama me a aban no mom ni ye ntrase ni ano na ye ngu se ebuo teku sempoa ene ye ma ye enye se ofiti ya no akofa bo bi aba sanse kuafo ni ano a ye kasenti na wo ya ma ye yate opani ma ye nas ni fancy ha bibia ni e besan ba won chen bi mu yani Ora Stevenson anane Boateng president at the Ghana National Cocoa Farmers Association ena ekotwetwe enkomo nti ye ka cocoa for ho asem ne de na tese ekuayo no a ene da so eginam ene nti ma mini fertilizer yin so ho adanse ye emfa ema we offer fertilizer no eye papapa eye organic farming aid sonko a ye de aba edwa so a boa kuafo wo munwumadie ma wo no ba ye sodoso sanse onsaka offer fertilizer no ba ko a 1 liter utimi di gu afuo eka mienu eso enema hodo a obetimi di aguso se bia wado emufuo eburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon cowpea granite yam soya bean oil palm ene ne akaka ho obetimi di aguso a ebeso doso ebacho Ghana yen Ministry of Food and Agriculture sanso ena Environmental Protection Agency agiatum se offer fertilizer no eye papa eye 100% Ghanaian so wonsaka bi na wodi di ujuma eboa wo papa omanfo a etie anopai enko emiaya hudu amede etu edwai ubenya bi ewo ho odanfo eko odan main market ho Tales and Details Agrochemical oko ha wonsabe kabi omanfo wa abenase so ebeko Mr. Ejeyi Agrochemical eno no abenase Farmers Home Agro eno ne omo a ewa asama kese market ho ahoto agrochemical nso oko achimodan wonsa ebeka bi achiasefo nso ko Biski Agrochemical New Abrem ye ko Magina Agrochemical na enkokofo nso akọ Harrofet Agro chemical ono ne Crown Filling Station na idi enimhwe won kokko sanso na Francis Agrochemical ye kwa abem kedefo eko Maranatha ena Farmers Choice akuasefo nso eko Nyaminae Agrochemical na kofoduafo akọ Plant Gold Agro Suhumfo nso ko Chester Agrochemical Buaduafo nso ko Showway Agro na esuomfo nso akọ K Danso Agro dodo a obefre HJA Africa ewo 0257 315132 0257 315132 eye number obefre na yetimi age woso mepacho ya na wahye ne nso ede amame se offer fertilizer no baby bia ye ton fertilizer okwa
ɛyɛ adeɛ sɛ wo nsa ɛbɛka bi ɛboɔ ne da fam paa ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me ɛyɛ wasan so ahyɛ ne nso ama me sɛ ɛnra na finance minister or the national address kɛseɛ no de baeɛ na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo de structure bi de aba financial structure bi de aba wɔahyɛ Ghanafoɔ sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛhwere nnwuma ma me nkɔ ahoma no so na yɛni sikasɛm ho nkɔmmɔ kakra yi yɛne owura Joshua Agye Klu ɛna ɛkɔtwetwe saa nkɔmmɔ no ɔpanin wo temi nka no pɛ yi maakye atiefoɔ nso ɛgye wo so papaapa yɛba wo nkyɛn akyɛ kakra megye di sɛ biribiara ɛdeda yie yɛde awurade ase ɛnora wotumi monitor finance minister kakra wo monitor na wo initial take ɛwɔ ne nsɛm wɔde to dwa no ho ɛne deɛ he I watched highlights of it. It was a social press conference now. There was no much publicity in terms of say that I no one say about the press conference be a announcement before so that people will be ready to participate and also if there are questions. So I know it was a surprise, but we still managed to get a little piece of it. When you're okay. Okay, inti se sa na tie dia na yen so yebe take bit and pieces of ne address no ne dimu enkomo. Inti number 1 ade a okan ye no krampo no was assurance na ode ma Ghana for say sa structural and financial reforms no a omo ahya ase expecting say ye de be stabilizing economy no enya ade e be lead to job losses. A good news and I say camouflage na bia social structural reforms it's not just can say catapult and just word but say young who say who bibia found social bibi say fiscal policy now social fiscal policy it talks about income and expenditure and to say we want to look at our structural reforms. We have to make sure say we spend within our means. We should spend within our means. I say and taxes are and step at say over expenditure and over spending more than and see that's one thing that we need to look at. And it's also be to say fiscal responsibility act. Emma say every government can spend less than about 5% of what they generate and the expenses. No, I say you should not capping to zero. Say what you car the ban. I say won't spend that same amount. They are not supposed to go overboard. So that will be the first part. I say you share. Other part too can I say you share. Say your tax to GDP. Them say tax to GDP. I say Kenya a car and taxes are amount for here. So sure extra in terms of taxes are here. And yes, taxes in there as well, but social Nipa Mutia taxes in there as well. Social recently now, NIA National Amuamuya Ghana Academy, only the two that say over 10 million of the people are cheaper Ghana Academy, Omuntia tax. I say there are more of such people in the informal sector. So government has to be creative enough to rope all these people into the taxing. Then we'll have a lot of people paying more taxes. But social recently now, just the first quarter of 2023, Parliament passed 3 tax measures. All is going to affect the already existing businesses that are share taxes. I said those in the informal sector are share taxes. They are still exempted, which means that only a few people are carrying the burden of the country. So, and since all this is, we need to look at the ways and means that I bet can. Okay. All right. And again, consider the fact, say, say IMF womo bailout no omagye atumu a processes no kra eguso a ekoso. But was a Ghana for you feel too complacent. Na yehunu ne say we no aba ne no ano no na mum afekura na adwuma no ahyase. Was he candid ewo ne submission? Okay, IMF now. Yes, so even if you listen to some technical data, more name how economics works, how the financial space, I mean the international financial space, a year Jubana, say
IMF now yes secure any it's out of goodwill. Some see goodwill and yes say and yes you may be into Namibia mine because all share social country big is Greek, Afghan Greek, Sri Lanka, Zimbabwe. When they were in that same situation, IMF omu delay and omu delay amount of music assembly now say cry. So they are now building from scratch. And see social way IMF they have to learn from all these three countries. I'm not bomb Sri Lanka, Greece, Zimbabwe. I'm can't say there be Ghana they said you are some money being found because social established now. Almost all the countries are on one shy and one share no na war. Then we can't say war Sokwa war move Sokwa. And so much say Ghana among the West African countries, na stable. It's a money being found. And I ban it. So I feel I say you share a in terms of the agreement that we had with them. I do agree with you being say one, we have to look at our tax structure. I can say every year, 2023, the bank could see a tax GDP by 1%. 2024, the bank could see by 1%. 2025 by 0.5. 2020 0.5. This is also all these things. I say a Juma will be why I say your government will go back to where we were. And so expert phone being so more opinions are more share so far. Almost say who scrutinize program on one see yakwa genu year. Ube say one we no a roadmap wa ebesa de yakọ back to fund no ho ni asan kwakwa sre said ye gina hwa ye sre sisi yi na enye genuine effort to be an omu make se na be ya yen recurrent problems aba ho no ye betimi asolve from also point of view no omo share this opinion on omo ya adwen enya say America no edu me bi a country one ye di nyama bebe ye politics country anu ye di nyama bebe ye politics one kata obi ka say oh me ba me yesi na so mo ba no omo yes anyama no say thing awo ka no there are certain structural defects I say yen one but okay yen ka say aban we wa sha say oye bibi sa 2024 December ye ba beto aba the new government ba and I say even if we retain the same MPP government now how sure are we say all those structural reforms that has been laid down they'll follow it. So all these things are near my saying, and then say what the technical here to come to an abibita, but so share your history. Say if a government is on a good path, or more baby no, say yes, it's not government now move on. We say because of more promises, if I promises say, oh say buy a BSC, even those can't new on. When say we don't do those kind of things, we don't borrow. We do recurrent expenditure, but because on one shabo say on better time, I say on cover business and finance. So all these things add up to our trouble. And see the technical or more raising issues I say there is some issue to that. I see. My final question would be: say one, Finance Minister Kase Nrano, or can clearly say between now and 2026. Yeah, heard him say yen bilateral companies and I say yen partners no omo be ma yen $6.2 billion. Maybe say is not the same multilateral fui ye do omo ka ye hunu yen ho ano no e no ma san say e bobiem no na I mean how are we going to go about new promise we no okay many was in there and but so share yeah majority of our debt now we can't add debt, we can't external debt now. The majority of them are from commercial lenders. Some commercial lenders are more between they expect more interest at the market rate. Well, omuna yedi omukabebe, but also bilateral partners now. As for them, stock of CBT more. Sometimes interest is as low as 2%, 3%. And no, like unsia kabebe, but social kana yedinu. Most of the people are yedu omkano. It's commercial lenders, and a commercial the mudi mau
say e bia ko Bobby San bank on say bank ko so ko Bobby San e so mo nya fa so enti bank go to me can say oh over Bobby San enti mema o 5% 10% there be bank no person for can nya duma enti onu dey on yes and so share this $6.2 billion bank of finance minister or count what them social breakdown now at least we are expecting $3 billion from the IMF and we are expecting the other $3.2 billion from the World Bank, ADR, and other agencies. In all, no, na ukabo mu a $6.2 billion, no. Exactly. Oh, okay. This year, make attention trainers. We are expecting $1.2 billion from IMF and also $800 million from our bilateral partners. And this year, we are expecting $2 billion. Not just definitely no, a best show up in debt too, Anna. Exactly, but so share the reason Omuma is kana one our import cover, simply our import cover. I shall say your current account are wait me your case ABI ya closely border obianye bibia, so you have to use what you have to make sure say whatever the country needs for that period the bebo just 1 week getting to 2 weeks. And so we are in a very bad situation. So the government has to do something at all costs. So, when in account, and see, even though yes, and question about becoming more, but so the rates are it's far less than say we call out say the call commercial side. And then that one there is true. That will still go up. But can like an emergency something say over BB now we revenue side okay. Yes. And even though omu ba obisano bisano omu fa ma okeke omu hwese can udi be nya mapa e bi anya to say the man with scanner say senior your vice president o can say you better free laptops now ma students na it is a scanner bar na e scanner ko free laptops there be there I me for mu de omu nya ta man on be make sure say sectors I say scanner ko sectors enya more udi scanner be show it is all share the big say get one, your get one now, get one is purposely for education. And she said, I am a form can say, oh, you have to can conye laptop. When I can say that your fund be a creative trend get one. You start can conye that laptop every man wrong. And I am a phone, that's what they do. They always make sure say, so mouse car, another balaka family, mouse car, they make sure say there is something attached to it, and now there's revenue line. There's something they'll be able to monitor. Say, oh, side now we call A, B. B. Okay. And again, we bet means which here. Exactly. Okay. Exactly. All right. My na senior fancy have be any ever samba on champion. All right. Inti yani Ora Joshua J. Clue or your finance expert any and train and come with regards to Endra address finance minister on it Ghana ebe kasaye or church niyema mu kakra edi echre no no na yekukudi ho enkomo na fei yenhwe na yemra monchen na yemfa call is be 3 na yen sorry dwumedie no eso 02019444850554820910 ho ye ha na bore mu ebe fa wo ho anye ha nso dia ya to ye punu mu twire. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Weyi ene nia omampani aka kire wo ene me Ghana ni. Na menti asese we wadwen se won so person ye citizen onye spectator. Na MPP fuyi ekura wo minimum boyem sa ehu Hernandez Fidel Hayford or the message aba e ba to di be akose free anwani wonji apu mboko de adum anzo nyame adum yentie o awoba nyame sha no odi mafa odi na koko ni no a interview no wakani pa because about the koko de o amwa koko kwafo de okase enokrate abana ntu anyu bia fa won de be twa
ɛde ayi bi a ɛyɛ paa because koko sɛ deɛ ɔdwama nso a mo sɛ dɛ motɔ no no a aban no ɛbu akuafoɔ koraa afei kora sɛ kɔ bɛyɛ 1,500 sɛ ɛbaase. Okay. Yate yedasi bebre anwa se wodo de bae Hernandez Fidel Hayford or see good morning host Meteo the free ta di kwesi mintim oh ta di for me too much na or say Western region has already fallen for Dr. Akuto into no amount of orchestrated propaganda, imposition and intolerance Abba NPP Musisi no can change anything there. The region has fallen flat for Dr. Afriye Akuto. Ono so ne de ode baaye eno no nti mechia ta di kwesi mintim fo mo kwan ne enye mo hwe na mo nsiesie e kwan ne nye kora na empotamu amu tu famu agudie kama sei na nso mo kwan nye oh o man yi mu de dabi o de toto South Africa Johannesburg baby o mu tu gold amo mine na e betoto ye de ayete ho Kohe ayi new month for ho ekwan no ekọ omo inside ho pe no omo ayi ne aka nyina basa na de hemfu ye ombeka omo ho abom na omo aka abom akọ twi a kire omo no wo mo te head draw seto e ba to di we bi akase free Abba kefrem ko na kasisi aprade ko na yin ti o minia mo maku afọ de ye mo boye koko asa sabe senye ye bre koko hona fe ka tuya ye ti koko mu a na de se ku afọ ya nka sakra ye mobo be nti asira ban no ene mpanifo so mo hwe no munye bibi mfa koko akatuya ho na koko ku afọ de ye samo mobo pa Minso meda si ura kweku anan Steven Boachi enso so say good morning e ba cho di ni baby akase free Gadam for ni ba cho yinti o me am atian no pai say ene aduma pa oye yo me kwa ni so na machia Kennedy Osenya ko atum so adro MP na aduma pa oye na machia ni disi Ifron mo ma betia ma vek na ma chia ni ebre ni ho nti o adaroma why me be so amount then we need to be a year interview about one student one laptop na sama na work no ya make an say yes wrong how many abandoned no mo bon temu na kama na mo ankwala no na no ba no sa Ghana be financial mapa ayede extra IMF no so abane ni se nyame aso bibia be kama na homa Ghana akonani bisia me kro mo jare mfonyina o mu nyina ajo so me pa cho din bi akase free ina Emmanuel me kaze froda aja yi ma bibia boko de wona ba cho so nyame adomo yenti we si kana menchi ku production so e wa map public esi so do oru controller menchi ano obi a obono ho modern opani ye discuss controller wa hakan wa seven ye nko wa e bring ho na de tin say o say si na mo kan ekura fun wa seven ade no ko nyina ye krafo ni bia na so no sebe e wo kwan yan kasa so e fa so du ba bi kwa na edru kwa ba se e ko gine ade a na se abe aba se e ko gine e bi mu ko je kwa ko a on ko dua o na bo se wa ko je keke na ni nua bi so pedi an ko bi na wa je no no